Io e moni u pole pese, Yehova si ke nu o le atua o le ami o tonu. Ia maisia tau langina. Ua whaingo mai ai a fionga le tua pole tusi pa ia suafo Yehova. Ai mana ia o le suafa lea o le fata faitaulanga po o le nofuanga e whaiosi ngā whianga i ngā le tua mana perfecta po tangata. O sikenu o le atua na ia whailoa i ai o au o le atua o le ami o tonu. Ia, whaatalofa lea mau wholo whantu i le deivanga o le afiafi. Ia, ma lo fo i le whaasopo mai o lo soifua. Soifua lau le lei. O lo soifua manuia. Ia, me se fo i o le langi e mama. Ia, ma le tau tonga le lei o le lei aso. Ta otu tafa manino. E peyo le. A tata o le dama. O sa mona ngalo na mo i ai le teine o fiti maupolonga le alo le tuitonga ma whape i fo e. Ua ta oto a tata o tau le lei. Whape nala ngona o le loto i le nei aso. Ina ua fuli foa le whainga malanga le vao mala. Ai ono o tātou i le vao manu, ma fuli alopea le vao manu. I le soifua ma leola. O pua e masania i le whaitaunga o tātou o le soifua o le tangata o le senga e tūlo niu. O le sāvalinga fo i ua na o se ausanga e le whaivaea, e le tu au. E na o se foe fo i e whae e le tau le tātou fo launga.
Ai ia le tau tai sili e pe o le ngo le nei prokalame wa fua yo na tau tai ia e lau savalinga ia masia ufo i tau mo fainga le nei aso. Ona o le tua nai le mea nei. Pe yo fionga le tua. Ona o Yesu o lo i tutonu o lo tātou waafolau o ia o le tau tai sili. O le tau tai aso lo wā o le tau tai mata palapala o ia o le tau tai poto. O ia fo i o le tau tai e lave le tutoa, e lave le manino, e lave le ava. E lave fo i le alofa. A te alofa le nā mo oe. Nei vaenga o le afiafi. Ia, e le to e tau su la falo ye, le to e tau la e ina le pa aina. Ia, po le maa o Sofia fo i le nei vaenga o le afiafi. Ia, i lau whaafonga mai sa moa, i le tautua tau pula pula o le tautua lava e whai pēa. Ia, o le tautua, longo po yali i a wā lo o taupa ia mo lo o taupa maru. E lima aso le vai aso, aso ngafua e tau i le aso wharaile. Ia si i vanga na fo i wa yaini, maenga le ma alu fia e oso whaai o le whau. Ia o na mafuai lea o na misiri tātou purukala me le aso, ma le aso. A o sia kako wami o aia se i vanga na fo i wa yaini swinga. O ni swinga ua manatu fo i le tofa ma le pulenga. A le tātou company o ni swinga mo le lei. Ia o le nei haia taimi, ia a o tātou fesila whaia i pe au ma ngalu o le ea, i le awa tuli fo i ma le awa fata e pei o le whailo inga le mali e toa ma saunuanga. E le mota i vau pipi o le nofuali i o le tupu. O te whaata lofa, ma o wha ma lo le folau, ma lo le pale, ma lo le whaatoa toa. I le whainga malanga i le amatanga o le nei tausanga, ia, e nofoa matofua le tangata ia malana story to tell. E winga i lana fōlaunga malana whainga malanga. E a mai lau fōlaunga. E a mai le a matanga o lau whainga malanga. E a mata i le vevesi. Po a maka i le file mu. O a mata i le pisi. Pe o a mata i le whaanonoa. Ia po a maka fo i le oli ma le fia. O ala ngona o le mea patino le na oe. Ai e le te tauai e le mawhai ei foi. O na tātou tineia mawha titia. Le vi inga e foi i le tua o na olona halofa. Mai tau atu i disi o pele mama e si o mātou foi a inga. Ta si o tina matua o lo mātou a inga. Ia ua wala au i eilo na matai iwa se fulu mo na tupu tausanga. E le i lewa atu i le amatanga o le nei tausanga. Sa au o vatunga i lunga le whaamnu yanga. O le whaafetai i le tua o le tausanga na toe whaupopo ai le nei tausanga i lo na soifua na hau li ai. No na iwa se fulu maritolu I think. Ia, pei tai o le aso da nafi. Ia, na longo ai ma mau ai le tala. O wala au yeilo na matai. Ia tono le so tai au o le a faa manino ai ia ma faa manusina ai. Ia i urungaru ma faa whakamau wale atunu ia tūlanga foi o toi sauninga ia mese foi o no foanga ma vahenga whapenai pei o na whaia ia so whapenei. Ia wa foi le faa sirisilanga o le wala au le tua si o mātou tina pelena. Le aso tai au le whaatino ile e whaia se whaasala longa. Ia o le winga o whaia tua ila o whaasoa. E whapena langona. Whapena langona ia. E a makakura kausanga e kakaunga e whapea wa stress free. Wale eise ai o so whai ai le makangora kausanga. E rua fo inga ia umaliu ia e ta pena le nei. A matanga. O ke kangoa a vatua ua whai mawhaata ita inga. Lea ngai ngai ke ua e pia mai amu ia sa valinga si atai ai o folaui o se i maa o malie. Iyo, ai le mawhai ha o na suia lo tātou fia i lea tua e pio tala i opu. E rua ngai au whaalawe e ufo e le ngata o si o matou ainga. I le wala au pa ia ale tua i se tina matua. Ia
o se tina sa o fatina ai fo ila umalanga mai la ufa kwa usau ngai usila au sau no foi io so tina matua ya limala matiu po tavui masu matiu ia wa fa mana vaina le tua na nga luenga ia matou no foi nei manurewa ela nga e ngalo u mai si address ia ke u mesa o fair wa iso lo ngi ku ngi usila ai le kai ngalo o ratu place ele ma fai ngalo le wa address ngo so bo ngo foi i o ratu place manurewa e off ya Johnny Walker iyo ia matou mafutai foi male sio matou tina matua ia po nana anti limala ia e sila fiu te lo foi e uto tele le au ni usila nei ma se matou wa rota manurewa i ale ma wo de lenate ia wala to sila fia ia te ia foi le ni te mi ole wo fai lo atu ia wana alu movla ia o matou lo matua manisio o tausonga i o tua fine ma tau fo i matu ai ngai le ni na me oni kasen se ta o ma uso ma tua fa fine tua ngani ona movle la tau ia i mele pone ona to tele ni so fa na wo ia ia le la o mai le so la so ta o a tu na tua i se fa se sila ngalo ia ai o lo o fa yo fo le mali wa ai ngo so to lo io to lo fo ile to le timu ia ele mauta i vau pipi o wa tu o foi le malo e le sa fa sa le fai ma fa lo longa foi le talanga o le sofa mo wala fa mo sili ma tu o la inga sa mali toa ma wo foi tala ia wa fa mana vai no foi le o la tua ma so fu au na nga ruenga ngol tino fionga de matua ia fa mo sili potasi e so mai ala le winga la tatala e so mai o so fai mai pe o so fai foi le pereki ile amakanga ile amatanga o le tausanga ia vaenga fa pe ai lu itawina ile sa valinga e mana tua mai e ia fa la lave e mafai ona e ia fa la lave mfon ka ko fa yer kala foi le su me o le aloko e le ila lo e fa pasi ia wala ngai le o fa la lave uma foi ka ko ki so nga vevesi ke le ai foi na mai ele tua le ma fo fauta tote tu umata mangai nai me u mai faia marpoto ai e foi la fa la lave e pe ia ke fiu ke alo e pe o le mau o David Tuar kurimang ai o nei me uma se o fa wa leva nga fa ka pe ngai ta to ele tua o lo winga yo te tua di sa valinga le nei langa ese uma le amatanga o ta to sa valinga io loma fo ile fai ungo le nei masina ia o le momolinga fai fe au o matu fo enga peno fai atu e se o nefiu le na e fa tau nu le la tau singa fe ngai nga masio la tau fo ipule anga ina ia lisa isa sai le fa tau nu fai unga fo yo le masina la le nei e o se fo ile la tau fo ia fe ngai nga ai o nei vaenga u mor sa valinga o mame tutu por soifuanga e fa ta pena ita do le tu ai se mau tu spa ia ma fionga le tu e le ese malo loto e afu ai ona tafia fia nei mea e fa be mai le ma fai ona au mai ele tua se assignment ia te oi po o se fa fika uli po le ala vala u fa ingoanga e te le ngafatia e la koe fea kua e le kai o ngasonga au mai e le atua se whaafika hauli po o se assignment po o se task po o le alava le whaingoanga po o se problem fo e ke whaingoa ingai e le mawhai o nei au mai e te oe a laisi la fia e le akua e ke le ngafa kia inga pe te le ngafa tauli mainga kai pe yor si inga o mea mafa e le mawhainga e whai aku i lo wakali i pepe alo e si i maile lua se furu kgs kolu se furu kiro kalamare mafa ala wa e whai ngai pepe mea e alo e au mai le hai
tu so le ua e vai atu ai ma e lilon tu nga mauola tu lou fafo le ale wingo wa fa ela kuro me kisi inga uai e fa pena uma fa ita tu te talitonu o le atua o lo tatu tama oi le lang picture fo ilai o fa so ia le o le va ko mo ka ko uma fa alo tu tele nei wa le sika nga sa puku mai fa la velavi me ia ku I kaya arua ku ruma kaya sau ku kaya te ia la ia wa sau faile post tele ai lunga mai kere ngai mau fa la velavi ma ngai mau wa le ai e mafua mai e tatu tele o mala mate isia i le finga ngalo le atua lenga fo ilela e manga o e ave povi ongo lenga fo ilanga ka o fa la e manga langa fo o esa kele ai nga o ya ke kele ya usa fanga a mele mo fo o ya ke haru ya mo povi fa lima ongo alela o mai nga sapuku mai loa le sau loa povi ongo ai sau fa la ve ongo na fa finga ta lo la ia na no fo vai lo ma fo finga ka nga ko eru ma se lau kala le nga ua masang ia o ya o se furua o lo le temi o tele fa fita o li o tele fa la ve salu i mai ke ia la ia o fa vesi ma fa ai se a le nga ua le to e malie le loto ya ma se lau tala mo se lu ole fautuanga la le tau tai e mo tatou a matai le nei tau sanga so se fa fika uli ai au mai ke nga fakia so se fa fika uli so se kofo kofonga so se o a uma me uma e au mai lo tatou tama o le langi e nga fatia ma o ka ko la vakia ai o nga o ka ko la vai ai lo tatou fa ma fa o le mea e le te tau ona fa ma fa e a fuai ona va ai lisi tau sanga o ka se malau malo sur ki ai uma e nga o ko va ai lisi kau sanga pe o fa no ulo o le la au o monga o nga fanga ke ia la ia le o kanga wa vai se kanga fa penga ele ya ko se di ma se fulu ama ko inga ele vai ta sile na pe wolo matua fo ile ta sile na talifa alia le melea o le stress fua e mea e te tau ona tu ia ile to fa fe le uta ya ta do nei tu sanga ta pena le folonga ya ma va ai e manuia o isia kai mi fo mai kala ka ko inga ma ono matutua e si e mau ki ngoa re kelo ngi manguia o lo ka wa lunga mai le fu ama ka ka ko penga e le faia se por kalame o le te te saun i ai osso mai le asio osso mai makangi sau ma mangi lolo vai ama me penga ai fa mai ma to ina ia se o sao e se foi de geia ku umane ole le io mero fa lo ko kele al samo e ka penga ku se maliu ma me uma ai oso e kwa uma o vai aso fa to uma na eli tu lo fo i va tu fa fonga le tunu to uma na eli fa nga eli nga ku nga mau fo i e mo mai wila papa fi ki nga kai mi oso me malolo nga vai lai ma ia o sa e se ma maru ku se ma fo ma e se ma maru le alu ai ya ai alta la ile sala tala mai na mua uyo lea ya ole no fale ole tatou faso ile ne fi ka ko wa fe ai vai nga ya tatou faia i mea ua foa i le tua mone nei lava fo taimi i au a au mani o lima ya ole tūlanga le leile na malo lava matanga le nei vanga o le tatou proklame ya ona fele o la fa malo ma la fa talo fa mai lava i au na le tua ya ole mauta le ai tua uma iai ia feta lo inga le aturu uma Samoa el tatou te afe uma le mauta le ole mauta o talitinga ole mauta e mapu ai tinga ole mauta e langona ile alofa so se langona fa le tua e te tau no tatou ave i feo yo le tala le lei ma le latou fo i fatu ai nga tausi
atalofa le vanga la fiafi ia ma le lava loa ma le mali o lasi o Samoa i ona tafa te tele ia fasounga wao ma le atu fulasa ma lo le pale ma lo le ona sai ma lo le faatoatoa io ia ai ka ko faia fo ila le si kai mi ku langa fo ia fa ala velave e kakau o nga fai ia fo ima fa ala velave ia kama foi piki fa me ia piki kilo Idi o mea uma kiro ke mga kuha ya si uka maa ya so i o malo si o ka kai Samoa fa kula uka au te loa e sila fia uma le to telefone matu ai nga mare au sa ka ua mai fo e loa la ko i o le deito ina ta te ia ina te me o ta onga e a fea ku ka malo ai ai la ku ka malo su e se i e ko nga ka usu e se uka ma au fa o fea via u e ko ai fa mai si o le maliu e saunga e feororo na nga ainga au isi maliu e feororo e kaka todi o anga wo ma kiriki ama si wo ai fanga loa ia kiriki si wo vai lele o si wo i fenga si wo i sili sa vai si wo o au voida le ngure sa o mangoi fo i le bango le baile i o le lupe siri o le ia le nga o ka ngala ko fai ngaruenga o le ngei ko inga o te mafa o fape ia le ngata ile ona iona ainga o ai umanga sila fia si o kama nga fai se mele le mo ia mongia pe nga fai mo mako pe le fai mo mako ai fai mo ia to te lo to ma sila fia sa mo so le episia ia ngi ko inga so se ie ko te lo foi le fa fonga mai le to te le nisi na su ie konga ku ko inga onga e o si o si lava io vai le lo le il to finanzas che lo e fa pega wingo lo sto e o si ai nga ke lo e la ukala nga fa si ukama o fa ke lo e to in kalosia ia ke minga ole ma ke kala ngoa i Samoa lilo i mangaku e ifo manguia o le tua e o mai ngi usila mongia lo ke kala ngoa ia wa onga e pisi solo le su e ko o fe foi de me ia ilanga fa nga ma kukua ai no foi mana yo la to te to lua ma fa na u ele ka u ma ke nga fo ingu u i lo u mai su e ko nga i ko ing ai ona o tangata na lato o ele nga ka o me alonga ainga pakingo ainga laukele o le nguu mai ka uma ngi ko inga se o si ko ingor ka ku ainga ai aru ko mangingo enga i o le nguu wa no lo te ya mind you sa to o le ainga atoa io e ainga uma fa le fa o sa ka wa e ainga uma malaunga ya le lunga va tu le ainga o ma vai e o foi longa ainga i fa le lima e o isa ku ya ku o le aku sisi fo a ko sa ia pia na faile io la udala o fa tu te lo e to ina a o va inga o la ikiki mai ama ka feo yo le mea ngi ke fa e sero o si ai ngongi kanga ai ola uka kalo ile ku a o mai le vala au ya oi kalo sia ai la ngonga ngi kanga ka me nga e fa mo ya lo kala oi kalo sia ai fai ngi ka ngaka karo sia ai pisi fa pesu ese ie ko nga o mai e lo mari awa foi la pisi so de ko nga aru ai me aru fanga lo ai disi nga finge nga ngofkangi fanga lo alu i kuā i laro mangu alu o feale me ia po longa po fe i wala ki ya ulanga e nga wala ka di or ko inga ele tia vai sa mo io o ka va ai foi ka ika ia e fai si poronga ki e fai si poronga e fai si ka wa ya tonu ron ma fo le ai o fa foa ka ai wa ma fo o fa so ko fa penge e ka wa mo ele ke fa fo mai o ta wa ya e ia ile fa ku nga koko e lo ka mama lo kinga e ke le i kai e mala malama po o afia e fua mai ai
Ioi. Ai uma enga mea ia nga whaia si uka mai Samoa. Whamanguia many years later. Whamanguia mai langa whangau, including myself. O usawingi. O mea o mga ngau wai mao si ai nga solo ai ma mea nona whaia. Ai sau maliu mai ngi. Ioi, maliu mai ngi. Ai mga kua e o lala ukala nga ufaiei. Kalo sia ai mga kua e ngai kangaka. Le mea lea ke pisi solo ai le suenga o se ie konga. E kau osi ai kou vale lei ma whainga ai. Ioi. Ai na ua wala au le tua i nei a te ia. Ia le anga kou sila mai ai longa maliu. O se tangata e le kau o loa. Sila fia umai longa ai ngau kei loa ufa akulanga mai se uka ma ile wharewhanga au lea. O le tangata pito i maua lalo a lea o lona ai. E maua lalo i le tomai. E maua lalo le kamau a inga. A o ile ika e siri lar kama lea e more ika. Ioi. Ai o le oa kai lea rufa. Ioi. Nga paunga mea ki roa i lau koi inga. O le oa ia le whamanguianga lea tua. I le alofa re ngai o si ainga. Ia. Saurola ia ingei maliua. Ia lenga o kousi sila. Sawa mai le kangaka e le aru se loko. Lai e le kusa i langa loko e pele longa loko. A o le o langa ako e makua kau le alu se falisa. Ai sawa mai inga sau maliu fai le e kalesia. Oka se kele ko akele le e kalesia. Inge. Ai o le aso foi ka se kumu o inga ko e reunite o mai le a inga ko akele o ka mai sa taua. O va ai ngoro ka mai fale lima. Ai ngai sale lolonga. Ai ngai sakuia kua. Ola. Ia. O kilo a lea ma ngofo mo fa pei foi lo loko. Afkai le tua. Nga o fa pea o ai longa manga ia er ko akili. Ia e afkai. Ia. O lo winga wala yo na o fa yatu. Ka ko fo ia o nga mo fa nau. Ia e ile kai mi e ke le mala mai mea ngau yo matua. Antio. Ile kai mi e whakau ua i lea tua fuafuanga le leinga. Iyo, e ifo ile kai mi e makua e whaali i ale whai aku so o ruka mamaru ki ngā. A mai se kupe o le whaala vela velea. A mai se kupe o le whaala vela velea. E ke komumu e ke whaali. Because you have no idea. E ke le i malama i le sāwalinga mai au mākua ai le i maua oe. O mea ia wala ko fa polo mo ngei kaimi. E fai aku ia ki oe ke kango e fai. E le fa pea o se fia fai ka vingi, e le fa pea o se fia fa moe ingi au kupe ma sou malosi ma sou waka mai wa kekele. But you have no idea. Sa fo lau mai ai a e lenga mai ki. O faala vela veanga e forever e umaku le au ngā kupulanga saule sia au ngā kupulanga uma mai malau au ngā kupulanga o e lea ke mika i lo malosi e forever e o lava faala vela ve mamaliu e o ai kau se i koe fio mai e sufa ko a uma o le kua lalo lau ke vakubu ke au faso i lea mea honestly o i kau e so mafo au ke au alolo lau kala le ua malosi ma le ngā le tua e vakuela au faso a fai la e fa fonga bai fo iringa e fiafi ai a fai o kelengi fa la vela ve o fai ko yo ma ku e fai humble yourself mai uska e fai ili fa pe ke ru si mai fa kele sa lo ka vale sa ya me le at least do something leanga ai e kele iso i fu mai le ngai olanga sa nga o ngaia sa nga o la u fo sa fa la vela ia sa o fo i fa la vela vi ai le mela e pico city e fai nga ka aku kai mi nga la su e ai ngi me fai fa la vela vi le anga o la u fa popo mai o e le fa nga o oi
Ko e amo o e masi o e me whaier wha alawe lawe. Ai koe sa vari koe kausu e mai be wha kaunge mea makeki. Po a uma pe ai ka lafu mai mangongo mai ngi mea. I ka ngakanga maua mea. E kawa ai le mahasiasi le ngei o le ngau e whai wha alawe lawe. Me la lea a whai e maua ka koure malosi. Ua wha ai ainga oe. Si e ora koe wha ari fia poko. Yeah. Wale wha fia poto ma toi whesiringia. Mom, Dad, wa kele ngā mau mea. Wa kele ngā mau mea. Leanga ai ke le i soifua mai. E ke le i langonga le ki ngā sa ilia i rika mamar ki ngā. Le whainga kasi o wha alawe lawe. Ai ke le i maua rau marosi. Ia, la wala i ora. Pila a mafa ke le la ukuro vai. Ai a whai ua maua la au ngā ruenga. Ua maua wha manguyanga. This is your time. Let them have a rest. Have a rest. O le ara makua le ua mawailau ngā ruenga. A whai o le whako a lua sifuru li mau kausanga o e whai ngā ruenga pe whako a lua sifuru. So, maina sai leo le 20 ngai ke le i whai ngā ruenga mai ai. That's how long ngā whai wha alawe lawe mai e o makua. A le whako a kaukongi sau maa. Ia e whako a kasi fo i le maa e kongi e whako a lua e eru posti runga. Oh, too much wha alawe lawe. I hate this culture. I hate this life. Isumu. Yeah, I also ai ke le ilo le meaning of life. E whaasoa mai ngei wha mai, the tautua is, this is what we call a tautua. This is what we call a tautua. Tatawon malolonga. Tatawon malolonga. A fe au ngā mo ka ko. Fe au le leanga. A whaiatu le matua san. Mai esa kupe se ila fo la ua maliu mai pai mala fai. Te fai le me fie e uma fo i wa uma. Ia nga isa hungi fo ile ia oe eke se vai o matua. Ia nga e fiu role fa nguro fa nga wa fo fuanga i lulu ko se. A faia o le mesa e lulu o lo ke e complain e ke complain e ke ko se le fo ngi fa nga e makua fa makua o ke fa makua o le se. Ia da jor marolonga fo mai fa felo ile a toa. O le so fo nei o le tato media watch tele stato ori tapena mai ele tamaita yana. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our whala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalimali wa tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whaia e whaafso o taimai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu lea ilo tau mota, tātou te tala noa mo se tau wha maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no fuanga mua mo pusa maliu teu ina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo latu suifua mātanga o fie, ma le au le lei. Whaafisa o tai loa le o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that.
head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O le Oz Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o le au unanga ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nuu malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulwhae tū la ili fitu aso lua yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia mālama lama atili o na sila mwhai tau mālama lama lea ili mātou tū lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le moe, ai tautua ina oe ile alofa malfa maa avenga. Taimaro wati leo tu super limit tu tali tu la liba. Ya, tu sila mai foi na tatu sponsors phone now na dei tu sanga makar kau sanga i fare mariu lua. Lua tatu fare mariu. Tasi ni usila i au kila dinei affordable funeral services. Ma le tasi au se talia all specific funeral services. Avela ia tu le lua va se lua lo sunga Godfather le atawa. Manu fui ya me se foi o le tu sala le tu te ya e hana va ai Smith ma lo le soi fo maruia ia amata mai lo sunga le atawa e amalina ia so va aka ke le lopo le fo vui po le la ama ia vui malanga io o lo fia ko le kelo ko fa mo le bo ia mo kwang sa fa mo dio le va fia ru ia Mr Fly mo le va fia ma le fa mo go fia ku sa le bo fa mo le sa mo e la ki la vui Lucky vui. Ma fa la ngala e kupuyo. E o ke ro vui e ro. Kupungi. E lucky mo fa mo di wo. E lucky. E ma ku ngai avio. Ya, ma ro ku. To so ka ko karamba e fa pe for ka sala. Ya han ka fa ka singe fia. Ya, ma do se fo manuiana. E mai lo waso. So for Manuia Siata Le Atawa, Godfather, hello everyone who's watching. Day has been good, very busy, busy. Had some good friends visit today, and had to have a good look at the media. Interesting media today. Yes, mahadio. E ka ke fiu ka ke kau ano mai si media fo ye la ka le ango. Sorry. Ai se ha story o ka piki man. Ya, o yo le, ala tatou wa o tonga i mana ia foi le wala ngai tau te aru e martato wa fasoa. Ya, ai tau tele yo o le te vai tu roa ai korosi mai ro marka ko so la po o mai Samoa. Ya mau kota ua lua tatou fare maliu ai ua kau kuai le fioki ka nga.
Wa kiri al kuai ngo kira umba wala isa. Awa anga le mo ge isa. O le siko se furu pa pengi po. Ole a vasa inge ile madiu mele la ye. Nanga le ua mawar kere ole isa. Ai kiro ele ia se me pisa mai ai fuai ka ko far madiu. Wala ngale le sira far madiu sa mo dunga i. Ana ga pisa. Kira pun nga ko ta fa ya so ya lo. Ole si ingo ka madiu fo i wo le va. Le va ka pegar ga kota. Oi se sa oi. Sa o le va. Ya oi. I oi. Muriu fo nga e si ko ulu la lu. A me se ku risi. Tourist. Tourist fo i. Ka ma fa mo inga la ale si inga madiu nga. Ya wala lo pisa ba lo ka ko no ma. Ya wala kama. E ka sia kamaro pikie. E piki fusi la. Ele i mas pong me fa pega wa so ga i mas. Ya fai maka fa penga nga no. Fa me dio fo ko ka mi ngala ko ba ku mas. Ya ba ku ro mas ka fa ma ba ba. Would you work in a funeral place, Hannah? Never. No, it's not for me. It's not for me. I wouldn't work in a funeral place. It's too sad for me. Too sad? Yeah, I get emotional easily. Nah, I don't believe I don't believe that. I'm not convinced. There must be another reason. It should be more Like? Wow. Fefe vale. I'm sure we're not going to have another conversation. Awai kau ki fai ro conversation ni. E mo ki ngo afa pe mai vui kai sa mo programa ko fa ma ko mai nei. E fa kai we ka ko ko. Ola ule na fa te tele ia wa atatu tala no I fale maliu tulo. Ia o tatu tala no le toa se fo pa. Ia fesili mokokua ia linga atoi fo pi ona ia ai se vanga we si ni fan mari ku aku au te loa ia al nela temi fa te yo le o tele ia wa la una fo ile avu ia la to le ale all specific whatever la fo ile to o sini Australia ia fa te fo so ia pop mal fa te mata ia mo le la o fo tau mo fainga ia le o ia ile tatu affordable funeral service. Tato alu niso tato o totonga. Hana, what do we have? Ini na fasolo mai tato media mata upumor media watch from more. Awesome. Our first article for today is from Samoa Global News, published on Monday, the 12th of January. Samoan man convicted for modern-day slavery, rape, and human trafficking in Auckland. In one of New Zealand's most shocking modern slavery cases, 63-year-old Moeaia Tuai has been found guilty on 19 charges, including 2 counts of slavery and multiple sex offences against a young Samoan woman. Tuai, who moved from Samoa to New Zealand in 2005, exploited 2 young Samoan migrants he helped bring into the country. The jury heard how he took their passports, controlled their money, movements, and even communications, treating them as if they were his properties. For years, the female victim was forced to hand over her wages while enduring repeated sexual abuse and violence. Tuai meticulously documented her work hours and punishments in her own diaries. The male victim worked up to 60 hours a week for just a few dollars an hour before escaping in 2020. The woman managed to flee only this year in 2024. Prosecutors said Tuai used threats of violence and deportation to maintain control, even forcing the woman to make false claims against others. When she escaped, Tuai tried to report her to authorities. Frustrated, he couldn't carry out his threats. Media have described Tuai as a Samoan Matai and slave master, though his Matai title couldn't be verified. This conviction is only the 5th recorded slavery case in New Zealand's history. Tuai remains in custody, awaiting sentencing at the Auckland District Court. Malo whaptai. Lea taua. Iei lau story I si tamasia. But let's hear your thoughts I the mata upulea whamona mole lea taua. On mele wangi o kirang ya moe ai Tuai.
mo ai Yeah. ke po fe makai po mo ai po tuai de sof makai o nga le fo wa mai el Herald Yeah. o se high chief Samoa pe ngai me e ka fa de ko le o ka o Samoa ai e makau kia ia ngai nga ka ngi o le ma fai pe fa ka sanga pe a fai a si me fa pe nga e a fie ke le la ngai ka mai ka i lai ki ko lua sa ngo fo ke lo pun ka ka lo ga inga pe ai fo ringa mai o mo kwa falao la mo ka ni ko ngol fa ni ka o slave master Ole, Chief, we're just going to quickly, Samoa, just a quick break. Famone more le lava. Se I fa mava ya tu si va ngale ya fia maltato officer. Famone more le taimi ya ona nei te misi le taimi le lava. Ya ona I fu se va nga fia o ti ai mola ua. Na sina minute o mana yele tatu fa so no buto no mai ia le usoma le faltua. Ona le wala la alu le tatu fa so. And I seen a break like did you level there for mole Oscar on a back my le tatu fa soil mata put for mole level. Be right back. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalimali wa tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. I oe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whai e whaafiso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu le ilo tau mauta, tātou te tala noa mo se tau wha maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu wina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato suifua mātanga o fie, ma le au le lei. Whaafisa o tai loa le o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Ia, toi whawhele atu le taliu mai o le tātou proklame mai le malolonga pupu. Ia, po le malolonga o so whafuse. Ia, ona sa whatou whātou le uso. Ia, o le tamari ifo i o lo lang sua le tātou proklame. Ia, e whatau o le muto e palanga atu I Melbourne. Ia, le fionga ia whaofono umar whare tua po o sunga Mr. Falai. Ia, le la lena wha mawai tua I mole fo iuso.
Ai o le mata upu ia moe ai ia tuai. Ia o le swafa o te iloa le lei ai ia moe ai o whamatuai nu walanga o le swafa lea o te wala awai lava. O a umako i o whake ia, o whate ia i le article lea. Le ala fo na ina o faile briefing ma failo mai ele tamaita ia hana ia article le afa soa ma mai lunga. Ina o fa to mai. Oitu o lo masani ia ile tofa por fitalenga ia fa matua inu tu lo sua falanga ole ia po moia ia. Na ma fainga wenga fa pui. Le corrections Mount Eden correctional facility. Ele so o ngā vave fo iso u langona, lei atau. Ia, ona e fuala u kalangoa ia ile mea u keiloa. You know, I will speak as what I, and how I know him. Ile mātou ia ngā ruenga o le tangata fo i o se whaiaonga. Sa whaiaonga i Samoa. So e te lelo na background, te le tūlanga o le community malanga ngalunga malanga lue mar community wa mau foi no foi tau atoa ile article le mai na wa mai lunga ile Herald matulanga fa pena yes mo tatu tele taliaina ni fainga fa polonga ai manga kua lua mata upu ye tau mai ile afiai ile fa masinonga o le tulanga fainga fa polonga slavery male exploitation ma le tūlanga o le whaiainga whamalosi. Now, ka kia ke isi mai ai iwaenga ia lua le ataua mahana. Ai se i o whasoa antu i le tangata na mātou whainga ruenga i le whatpuipui. Le e mori mau fo i e o lo ngā lua ke lo fo i le keke uma. E keke uma tangata i le mele nei. Te vanga nā ala nisi la tau te mori mauina ma i o ina whaaloto i whale nei winga. Ai o whamatua inu po le swafa fo ia mo te iloa ia po o moe ai atuai. O si tamari e anga mali. O si kangaka e makua mama o a malou iloa. E ieilangi mea whapea miske lio lilo whapea ngei. O si tangata e anga mali o si tangata fo i elelei. I kaimi o nga winga ian mako ngarudue o se tangata o te whaatuatuaina pe a whapea maki o i ko kongor wholoa e vai pangka. Walanga ke rei rope kami mes pangka i kua pingi ei oi. He was one of the toughest men I've known i ko kongu. And how he talks i pangka. O le makua kama hoi lele makua timanti ngā o karangoar ka manoa. Kama e whapea na. Recently na ma whailoa ia au taimi por kausanga lea. Po se meo ile mola marukau sa mātou e whailoa i e fo. E na o wa ia tūne mele u tūle mai. O whapea le loko woi ka whiolai. Ia. Ha o lea kua e sila fia mea uma. O leo te whaitau atu i vaenga i le whapea whaita te tamu whai e uwhiu fia marungase o a e le kadia ia it's unacceptable. O le ua whai le whai unga wala ua kioti. Ai toia o le sentencing le fatali ia. Masinga fou le whaielo na sentencing. Ia, o le tua e ati lan sirfanga, o a mea li lilo ka kou ke whaia. E au mai e le tua wha makir ki le ruma. Tūlanga ia ua, mōlia mai eima wha maunia, e le wha masinonga. E le o se tūlanga, ia ke aula I felt, whunga le pe a whai makua i wha maungi a mea ia. Kua i se ala ari wha makua i ngule ngo o lua mai. E sere ka ngaka lea e. Ioi, e sere ka ngaka lea ia ingei me whai le whali. E aula ule ngā wha le ata ua winga mta upule. Ia, o sumar kou kau sanga. Sfuru i vai a mori anga. O le mea o fofongi whangeri ka la whamsingo wale o kioti. Poi me whakadera un whasalanga whaira so ia masingo fo ia whepuani. Whamai e whamsingo. It's a very rare case. No ingo se mea fwere le sea kupoko ngā mea. Tore whatoa whalua i? Le i mori anga. Ia. Mori anga. Wa whamai whamsingo. E isi keisi momu aku.
kasi me ke soria wala nga mo anga ne a fangi ada usoria mo soria uma me ora se mere nga ke soria fangi ko nga ke fa pengi bela nga beli fa singo fangi e do se me ko puso se me fa pengi unusual le case le mo break uma fangi fa kwa ngule ia barriers o se kula fu ia lena winga na peno fayat ele ai tau walu le mea wa au mai le unga mar sa mala le au fa masingo e tau te alu ia ile na ai peno fayat e ia ile fa masingo siriak but a e fisili mai o ia ke au how I know this man apa wanga ola ukala ki faya ku you know fa ka kinga is just how ali tau knows me but behind the scene or the miskedi o di dola le mena Hannah, your thoughts? I have no thoughts on this topic. I think it's very complex, especially the relationship between Samoans coming here to New Zealand. And, you know, the families in New Zealand, they're actually putting in quite a lot of investment, whether it's paying for adoption or whether it's bringing you over to live in their home. So there are very complicated factors here that isn't really legally supported by New Zealand's law system. However, families decide to adopt people from Samoa. I guess all I ask for is fairness, but also respect from people coming over of the sacrifices that were put in to bring them to New Zealand. Taua ia wailanga I tele ia pe no fatu e watu fa fautuanga fo ile tulanga lea wai e manga kua mai foi ta kia ia le case o moia atuai le atu la tatu tala no la tu inga cases fo I o kengeki makamai ki wa tama martine le tu vai tu I ngali liu mai e makua ale fa fonga mai foi auto mantua ma fa fauto no ale tangata po fe pa u yela fa sole la va ku ke miringi I wingo me fa pengai langa o ha fo ile o te tala no atu o le fo nga mako na mato fa fo le mele o le liu mai o kamai na mato fa umane mele o le liu mai o tamaiti nei le tu no le nei matulanga le nei tu no so le la ile nei va ngole fi o fe tu fa so ngol tatu pokalame e ke fika mai ala o ia po fe ko mo pa uai o le tulanga lea o le au mai o kamaiki e ei kamaiki e mai ke le mana mala mai o la tuinga e foi kamaiki e mai ngo fo ia oi e le suit le lei ma standard e run nai lo ainga ale e toa e le fe kau le lei ma standard e run nai le ainga oi o le winga lo te fai tuai o le sika mai ki nga mai sa mo e le alo fe se fe au ma sangia ia fa pepe ronga ka mama ronga ki nga e saula ngo foi lo uncle auntie o le niece o le brother or cousin e ese foi le mawalunga o le levo e fa kau kai ile ainga o le kanga alu anu na su tanga o le vatele ai so nga o va ku le oke mango e yar makue oke ele fia lo paie malo mo umi malo tu lo fa inga elo ma me uma fa pena oke akula e foula ile fa longo ka me kikira o le take la ka me kikilia fa polonga iwe o fa polonga o la kai mila afia lo fo e ka fao ai ava ku fa sa ka nga ka le ngo fo wai le fa pe o le pula ta fao le na lo tele le ya tu o le mini ngor ka fao le fa sa ka mo ve fe manga o fa kala pu le vor po fai pa ki ko fa ka vale ai le la ide ma sang ye o le i lo fa ngo ran fa pe e fa sa ku fo ila kasi la nga va e nga ku ila lo ele ka mai ki le li liu mai o fa polonga mana tua mai le tula fono ni usila o le kula fongo ni usila e au ke le I fafinga makingam ka maki ke ronga ke sira fia ya ko e au ke le kinga e au ke le ka maki avatu la le discipline na ye oele ka makua sa mo langa o mata upu fa pende o le loa ni usila e kusi lang pai e leia se me o vaenga o le loa le kusi mai inga ia langu brown pe o kako le la fo nga ai va ai wa kumu far pui mau iden maoli pacifica le nga da way e design ai le loa e oke la ma fa la oke malau sasa o mengi e lengi abuse mengi o menga ko fa ye samo fu e o lo kama fu e o lo kinga o menga ai e fa ye le ku ngu o ngi usila
e le whaasaoa e papalangi malanga kula fongo ngā mea o se discipline, e le no discipline i le laupepa papalangi. E kasi a le avenga o le mea lea ua e abusinga, exploitation, slavery. Ole mea nga? A kusi a le palangi, o kangi upu mamafa. Pe ia le mea kau ki whika koe i le observer. A vela kusinga mai ngō le ka paas ko ingo asia kare mo whika ko me iai. Leanga a kusi mai whapenga. E sau e ngā mai e ko kongu ma whailonga langu la mori mai e ko. O ngā ka kou whepunga roa le ua makua pupunga o ka kou koko. Ai nganga o karango akua. O ke avakua e au peino o whai atu la o whaasole atu. Whaafikai lea kua e la o savalinga leanga ngā li liu mai fo e o umaku e lo ki ngā ngei o fo i kei. O le mele nkupu. A o ke aku lo makua e whaasa ai whepunga e whaamalama o. Mai. Ai a vidi mai la kou makua i Samoa e whamai. Leanga e whaafuakua la whawhiwhi au. Ai ngare oke ka whasi maku mai. A o lai le tū la whono cases ngai. E kasi ale interpretation, interpreta i palangi. Abuse, exploitation, slavery. E le aia masesi mea e ke alaku e ke fiu fo il siu ki ngā kaukangi mai whaku. O mea aia masangi sa moa sika mai pōhara nguku ale wakangi mai e. Mai. Kasi ar kala le palangi, you are abuser. Ngā forever yala ia lea. E ko lo ki ngā roka ma o le abuser. Mai. I thought I'll just give that out there. You know, e ka kaupea ngā waku leanga o kako. E vave fo e kako whepunga kusi o kako lima. A ngai ke ngofo fo i ma oe le story. Ngā fo i e ke a vili e ka maiki leo leo. Langa fo ua mai wai loa re kula fongo ngei. O anga ngā re kula fongo. Ora whasor ngā lea taua. Alau tele tatala ai isi. I think o le keisinga e le whālenga i lumako. Mo lea le keisinga ke mai. Ngā konga. O le pawal me siringa o makanga o keis lea. O le whamarosi. O le whamarosi. Paunga. Ai, salo kusa lea lau whaasoa male. Mai si keisi en kau whamakala mai e pe wha e lumako. Lumako. Le nā tonua, ai tatou o mai i le vahenga lea. Ia, peango whaku. La ua kārsa malaya. Saungi de sentencing. Alu whaamatua inu po tu lou suafa. Ia moe ai atu ai. Ka penga kuria ngai mea. Mantua la, o le tangata rona lua ai lea. Lea ua whaamao nia i to tonu o New Zealand ni. Ua whaia le, ua moria i lalo kula fongo lea. O le tangata mua o le tamasa mua fo i mai lalo i Hastings, I think. Hastings, Flaxmere, I think. Ai po le lua fe lua. Le sa tupu mai ai. Ia, e whaila si ke le ma le whidiwhidi o le vau saa o le keisi lina. Lea la, walona lua i. Ia, i le fo ia tama. Ia, po o le fo i tamali. Ia. O le moral of the story. A whai o e serve le community e Samoa po e ngā lue ngi ngā ruenga. Ai sa o lava e a fo i. O le iai ingi au hidden, iau mea ia. O ke ofo ia o i lo wola whaaforinga. A koe fo. Ma o le whiri ar kama o le maua. O le whiri ar kama a walawa nei whapea. E le maua nei tu ai ngā winga ma nei a mionga. Ma la o kala le luk whakule a taua. E le nga o tuai ma. Masko inga fo i leo wangalo ya urunga suafa le koru ai. Ngā o rau mau. Ke roi, olo la se kere lai whaia. Pea ka ko, ole kwa keli. Lai to tele lai la veve ai le mele. Yes. I think in the article, the authorities say the crime itself is more common. It's just when it doesn't really reach the court level. Ia, o tatou article mo muanga. E kongi mari, e kongi ma so ia media watcher nari e kaukia ri. Hastings, Flaxmere, yes, that's the one. Ia, si tena fo ita mau mai afo na fo e kulianga mea onga o le fo ko inga sa wanga fa pengi. Ia, me la le ali ataua ea, what do you think?
Yeah. I mea la ia wa pe o ka mai adoptions ma mea nei. Ia, foi le kule. O case foi lele o ka ki fa longa. Fa mela ile. Ya velo ave fa ngalo ngadi liu o le ila fa ka le ila ma sa sai fo nguku yo. A o no fa longa i el fa ngau. Ka si la fa ngau mo ka ngoi lu ka. I like that. I would kuria for a house out my uncle. Awai va kuria fa pui pui. I find you can for you. I agree. Anna. No, I agree exactly with what Leata was saying. Yeah. I mean, there are circumstances where parents are maybe too busy or they don't have enough time for their kids, but I think this is the best method. Yes. Aya. O le si vaenga taua foi le me. O le mele re lo ma fo le atu fa ko e paka why as Polynesians ngai me winga nga le no fa tu I fa winga nga ele tu la fono ni usila o me ngai ka ko e fa winga I fa punga fa pengi ai ele ma se o fa ya papa langi la vai o fa ya ngai me angi usila wa le ya se wa convent Eu vou falar que ele importa no meu palangi la ko ai aquele lá ela wasia mbala winki ele que ele foi la be ko mkako ya aya so le pawar o ko fa ngonga na e pila kau so o mai ai foi le ia nga ia fio anga ia le tu lo fatua la o le memo e po fa punga esa singu oi a le lo sa me no ngwa le o va ko so ya fa fika ya o le e pe ia fengo raid le amaka ku ia pia ai usa amaka ku ia pia ai so me raid sa va ikere ko fa ngome oh my god boy ya seki mana ya nai like le fa umanga no meta upule wala nga pia kangia mayongi kamiki nga au mai ele oni fa na u totino o fa ka wala nga kau si lau fa nga o lo lu mangai o mai fa malo si wetale as fa nga o SJ o lo tofi mai e tu o le taui o au nga ruenga fa pe o le u fa nga fanga ile limo le koa ai ia wala nga mafike ka ko mega fa mai au le vale ku o ya ko so mai ave ya anko wa nga anko fa fe sa ro ma o anko Ele se kama mau kwa mau. E fa benga, e fa fonga mai o fa fingi. E fa benga fa ngo fa ngo kamara wanga. E ka ule uska ka iro ya so ya kamina nga ele yola ke riso ya anko. Ya e ka discipline no fa nga ora mai ka ire fa bai vidi mai. Para. Va kula ile nga nga wo over foi. Ya saudola ia ua matua ar kemi foi nga le swing yo rimo anko pe yo le ia nga papa vai mainga wa makanga le fia vai foringo ia kero ko fa vai ko me sia kama ko mai wala wala mai ko mai nga va ko fe disciplinare per fa singor ko miki por fa singor ko miki se ia ai tato family yeah next Hannah. Our next article is from RNZ Pacific and it is named Study on New Zealand born Pasifika shows cultural obligations leading to burnouts. A new study suggests cultural expectations are a major factor behind declining mental well-being for Pacific people in Aotearoa. Researcher Asetoa Sam Bilisi surveyed more than 1,000 New Zealand-born Pasifika and found that strong cultural obligations often lead people to neglect their own boundaries and needs. The data shows Pasifika experience burnout at higher rates than Pakeha, with many juggling responsibilities across work, family, church, and community. While values like service, generosity, and resilience are deeply meaningful, Bilisi says they can become unsustainable when there's little time, money, or energy left to recharge. He says burnout is often downplayed in Pasifika communities because of norms around just get on with it,
but with the impact on mental and physical health is real. Through community talanoa, people agreed that obligations still matter. The challenge is finding more sustainable ways to carry them. That can mean saying no sometimes, saying yes to fewer things, also people can rest, refill, and continue giving in healthier ways. Bilisi hopes the research will lead to interventions that honour Pacific values while making self-care a priority. Karo fai, ua burnout. Will burn out the generation. Nga mo meo pa o ka vareri ka kei roe le upura le burnout, ala ua burnout fuka me kia lan tau. Yep. Aku whaapungo e ua fiu. Yeah, Fiu. Ua fiu. Ua le whai kasi, le whai mua, le whai koru, a ua masangia. Ia, o le aso o whiranga, a beso o whiranga lo langa o bata ufa pe te o ese tatu manatu. I wai langa I leo nga kasi uma foi ka ko viu se te leo mea. Ai le leo le ma vai le manga ngai o generations here maua I a. Younger generation, the current generation, and The very current one. The very, very current. The more current one. Vai le manga ngai a. Vai le ma e maua o mai I ka ko ka whakoru a. Younger generation, the current generation, and of course, the old school generation, or the long ago. Yeah, or the city. Il fasa mo ina. Pe wa kau faki ngai kamai kia. Wa lale wa tau fati nei tau burn out foi lele ia ona e hala mai se suenga. O se suenga le tau o ai le fa ye suenga. Ai ai ngai kamai kia fa ye suenga. Salo como que le volao. Ai kamai ki e malama o kamai ki la fonku ping fara vela ve sa mo. That's a good question. Po kamai ki nga ongi opinion e fai I lungo o re kukor male AI. I langa yatia. I hope in my ka ho foi ako fa fonga mai o to e fai ska ki o menge o ko academics. Mana e foi po inga e pe o ko e whakarango sa o kamai ki fo I e le ai le walanga I kamai ki ele ke le lungo o Facebook o le kukor. Ai ke le kaukua. O kamai ki fo e foi la his kamai ki e pe e whakele a kele o nga opinions. Ia ai whara ki le actions. O fisiri la le ka fisiri. O ai e whai eska ki o ia mea. That's one of the questions. Okay, fisiri ngia. Io e mo ila tau. Ai o le burn out la o kamai ki. Ia ba ko kiki ala o nga kasi matvae nga ngo whaasoa ile amakanga o whaasoa. Ia ai o ama fu anga linga burn out ali e te walanga I le ko vai kaimi. Ia e te inga mai ki nga go through the hard yard fu nga le a. Anga lu her ka kaia fai fara lave. E le ngi burn out ma ko vai kai. Yes. O nga sale le po I kulanga sa fa kulanga ai. O le mele walanga ka ko kiki o pulu la bala o fa ka vale. A o nga fa ka se ka vale si ainga. E le o ainga mo a si ainga. Ele lava ron la umero kamai ki whenga runga sengi ko kongi ka ba. A lai ko kongi fo ele venture kamai ki. Ko e whai ma liu me whapenga ko wha kamai ki ko contribute. I think ko nga anko nga le kau sau ena uri ia which o ka penga se ru super singa la ko whapenga. But it's enough. O ke man kwanga le ma liu o ke masangi le ma liu. Nga whai le si ngā lo whenga ala o kon fika fone fa ka e fika sa o ape po se la fixu wa fe ku pe mo mo di mo di a o maenga pe ko su fiku wa fe ele na ikara Holy. Ole fa finge la para lenga sa o fa la ka le lungo le Herald I ko nga mera Wow. Onga e fai fo ele ke le ku pe mo a ke le ku pe fa O le la fa pe ia le Herald le ke le o mo li fo le fa pe le fa interview lo la ko nga anga ngula me ya sa ka la ri fa mai o ma ele le me se da fixu wa fe le ku pe mo wa o ma o ko su fi ku ku wa fe le de ka la No, o ia te au a utala noa le natu ai ngā tupe o se lau mo na tupu afi. Ten o kako kilo I kua I ngā maliu o ka ngaka fu I e whai mingis. Whaku tangata koe kiki ase I umama iei sa mo a kua.
Whakoi. Ai a whai o se mali wai a tulo e li whapeta te tau. O ro ka malo ki ngā e ka... Sorry. Ala, o la se ngā ai sa West Olende. Ole, okay. Oh, wow. Oh. all right. Now, why if I don't, my last wafa, okay. Oh my good boy. Ole, la fetu la te tala. La fasoa wanga o fasoa na makango pokala mele atu mahana. Na o fai atu la o fa ma losi fangau. O fa ma losi ai mai lo ko le leilanga sa o kala ngo peis I lungo la usa vadinga masi o koma. Yang o fa o ko inga ngai ko kikire misi se fa la vela ve e ma ko o ko mo o langa fanga mo ko mo muye. E to titia uma fa la vela ve ona ai nga fa la vela ve nga wo. Ai le ke le la penga sa ngoa. Or kamalea ia o kaimio le lalanga. Le lalanga la kiki hoi le ia konga pupu foi. Ia e pisi ar ko inga suengo se ia konga pe a mawalanga ia konga masinga nga di masuka lar nga kai. Fiwe lava pesi lau foi. E alu wai fala vela vela. Ole winga la fa malo sina fai. Le la ua alu o ilunga makua wa kaunga koma. Ai afayatu fanau. E kaulangonga la le o yor fangau. Ona failo le o fa malusi. Ai le ima war fangau. Sa ma fayar ka maya ngaru fat. Le wingor fa metelang. Sa ai o longa ngau ka inga ako ia maua makupungi fangau e fa mama avenga monga ia. A fa le la via is still going on and on. Ele ka fia. Na pa wale mele wa ese. O ko akele wa fua mai langa ngaduenga. Oko mai ai ni vaenga fa mama venga. Ai onga ongei onga po. O lesi fo I mafua anga e faki ai le fanga pe faki ai fo kamiki. O oe lea e fai fanga. Le sao o le ainga. Le ngai le o kamiki uma e sao ngi o la ko makua. Ai e si la fia le le sao le a taua mahana. Ua ku fa manguyanga le ku ya le akaua malanga fanga. O nga saua I lo leo nga sao fanga fo I. Ua fanga mai runga. Kusa ua le fua I langa faa ko fala inga le lei. Ai ua fua I mea ka ngaka e mau. Ai fa pengar ke lo le mero wei. Ua fua mai le kusanga o nga, okay, le a kaua, e lua langa faa ngau e li le mainga, e whainga ruenga le mainga, whakai ka inga. O ko lua langa faa ngau e lo ia. Ko lua langa faa ngau e ngongofoi. Wa uma ngaru nga pailake wa uma isi ngaru fo mai ko le lungali sauloa a sama sangia ka ko ya fekala fakaiga sama sangia e afetala ai onga wa ai mai ile mawurulunga makupe yema ke era uso fo mai ya esfuru aferka ko sa ma ia te ulaia o inga kongu wale kausa well burn out onga kamaki Yeah. Okay, faaso mo faaso o lenga o le faila ua onga o lenga nu. O aso ia le ataua o ete agree la utala lea marito tele o matua lungo poklami. O aso ia sava ia makua ko inga e uma le okipe uma sa fai uma le fai poiponga ai alu le mayor fali. Ngale mayo amale e konga e sa lokala. That's it. Ai o se po akele se mangufaka pawanga o le mea nga fai mai ai le inga kiongu. O nga mai lola ia o faasafunge ia o le a umar fainga pe le pena ina tu lo o le afoi o le mangfaka kelingi alu ale o ko inga masianga mai o pauanga o menga mau ai ala ko inga yo kama ifia ko inga yo sa ongi ke mingi ku lo wa ko inga sa ele ko ira se afika la kanga Africa la is nothing to them ale pupuka mai kanga se furu wafe lua se furu wafe or men ngale o fa yeri fa ko fala inga ua mafu inga amor polonga ngi ke mongia o ko sila ku makai ma ngofo ye fai mai samo le ya dawa fa ko a o kulo le fa pe la le ka ua ngi fio anga ala walu fa ala keli basi ko kiki ka ilo se lau makai ko lu se lau monga ku pu ngofo
Ai o le si inga o sao ngā mea lai o sao o meo kūsanga. Kauki. Ola. E uma e isi sao ngā, isi whai ngā ngofo, kolu se lau wafe, wha se lau wafe kupe maua. Ka fio lai. Ka fio lai le kūlanga waka a alo ai le au whai ko whāringi kei. Ia e li ropo le walanga waka un kafu, ile isa ia langa ile ka ngofi, ile isa le ropo le mafu anga le wasi ia i runga isi whai. Inga ia po. Palanga waso ia sa nga or maruanga ia sa mawal puru di makala. Iyo, sa mawal puru di makala sa ka ngofi ala ia le mingo ia ngai ko inga e fai felele ia mea ia ala e a. Ar kai mingi, o sau le aisa. Pepa ka ngofi ia di masukala. Ar se laua ia ele mawai se fia le inga kama ifasi pepa kama ifasi pefu. O le mawarunga le wa ia le lima se lau sau fa kau le manga ia sau fia. Ma. Maybe the recent nga le wad wai runga fa pengi ka kuwami. O si ia runga fa pe. E vai ka alo. O ile sau langa le ka kulkulia le burn out. You're right. Yeah, you're absolutely right on the burnout. A lot of it is, I guess, younger Pasifika, or I'll talk about Samoans. Younger Samoans not being able to meet that financial ask that their parents have told them. And the concerning part is that because these Samoans live in New Zealand, they're not really connected to the culture. So they now see Fa'alave'alaves as bad. And they see the culture as bad. And they can't differentiate pride when people are acting out of pride to secure money, you know, to look like they're giving a lot of money to their village, and differentiating that with the core reason of why this practice started in the first place. And that's another problem, because if a lot of our generation, and there's so many, I did a podcast episode a few years back, over 15,000 comments, all youth saying, I hate Fa'alave'alaves, my parents just take my money, I don't get anything, complaining about their parents, their aunties. They say Samoan culture is toxic. It should. And that's what I'm keeping an eye out on. Taua, like in a way, lea tua. E lea I se lea ngau leo la tautua. Lea lau whea kula ukala. Maia e fia mala matonu I vaenga ia. Mawalo wa wanoa le lupe foi vau ese amata le ia mati le vaso momo. Ele nga o le ngangana, ele nga o le launga, ele nga o le winga o nga o. Kasi le vaenga o le o le matou lo mo. Fa fefea o nga e fa fai ngo fieinga. Le anga nu. Ele a moinga I le polonga. Ai fa ku ma winga lo nga mamaru. Engor van, langor mele o tu pumai le ado. Ale se furu wa fele launga fa mai le mamaru. Ai ko inga me fa avare vale ai laro le lari. Kusa akalangoa ngai re kai mengai o sa ili mamalu ile fia tangata. Koloa. Ale o fa yama o ko fa fo ia le anga sa o sa fa ima o mo sa o fa ave ia fo ime fongo ma ingaki o grandfather le ke karango ko ia mo mauro kinga. Lo grandfather ai ngoro le kamaro kinga. Ko inga le o sa lu makiu ka vu ikarap. E haru I fongo uma mea mai mai or kamalo wa se er kala luma kai mi le ikavu I le I swafa le ai nga sambo le oi ala fai upu le lia e uma o ke haru a fai foi nga elengi e kausoa e fai le I e foi le ku le I ku ula ia mo waru mo e mave o ku fa anga o mea nga ai o le mamalu ia o fai nga o mea ngu usai ai angi kai Sa o le so. ya Oso ka sakai lua pa elengi makai pe kolu pe fa. Lenga ko. Ele ale fa puso pisu po ele mali. Ele mali. O ele mali vai. That's my question. Why? Ava ile winga na lo fatoi. Ona wa va ai. Wa tutupu fa nau. Wa kakwaruia ua fata mau ai inga ele ku fa. Kuso inga le fu mai ai le fa ku fa la inga. Ai nganga mai ai ko kongu le manga onga. Ia wat visiti. O ai e ke fia fai sao fanga I pe e vai kunga. E le fai ngaruenga umaka ngaka ke sao fanga I. Anta mo mele winga a fai ole wa ngofo o sa ole ai nga e kilo. Fa ka ulopa.
le ai ma sesi kulo wa le ma let's say le ai ma sesi e o sea o ngai le lima vai uma e ke rola ukala e sau fo ila usau fanga e ngarka i se lau kala langa fo e fu ala fa ko le winga ngai ta o le fa to fa la inga ke lo o la fa sa mo ngale le yanga o pure ka o le wisdom le ngoro wisdom le nga ave le ku ia solo monga e fai ai langa fa ko fa la inga i fa finge ia nga fekangisi aku i pepe mai o le fa ko fa la inga nga solo monga nga ia fili manga ilo okay vai le kangi lea la ufa mai la okay ave malea ale wa aka lea sa kangi fa mai fasioki mai ku uno loko no le fa ko fa la inga ku pu mai okay pepe lo la kangi oe o pepe oe mai o laenga ke fai fili mare kongu ma vai tonu ina po o fea fa ka oko ia ile fa file mu o fea ka oko fa ka oko ia ile sao a o fea fo i fa ma mai le venga mai a mai lo malanga fa ko fa la inga a ver pepe fingele a oelia lo se ku sasalu se lo ma tu fa fo ma e lo ben fa tenga solo mo ngai o kusia mer a va tu fa fo ma ile tu fo i mai la ai le ia tua e ke fia fai sa fanga ka se lau pe e vai aku e fare kupe uma fai ngaru ngai lau ia kanga ka lo ai ngale fai lau sa fanga e ke haru ka se lau ele ai ole be ka fai e ka mo fu ka vai le na fa pe ia ka ko ka se lau kala ai fa nga mai ma fo la ko ie le ngal wenka no donation ko le ale me ko ele ko lo ko ele le ngal wenga ai ole tato ala fua mar fa wivi le la vaku se lau kala inga im fa ka kala vai inga ia afford ka vai ia afford ka vai ka kai maro si se ala mele la yai ole pe nga ngafi ole la me la pa me ir ka vai o le wingo tala langa le la saule ala fua mar ka marusi me i mai roi lunga mar ka vai ke lore ku le anga le melia e uma enga wala uma kai ka ua ave ka ngakala ya mai mamea ai polonga yar ka ngakale ka ku vai wai o ofea ya nguku singa ka ngaka mai foi ai langa ka ku ai mai unga le ko ka ku ai ma se suafa ka ua ave ya ai se wo mai ke lo tu lo wa o ke le fa pe o ke fa ko la se siku o va ia ku isi mau suafa o va ia ngi ka ke il fa mai se o le fionga le ya ta le ka o ing suafa ke ho fa pe me ka ka o le fa ku sa o le fionga le ya pusa mas a pusa mas o pusa mas o le makua fa sa o ko kiki a mo fa ka mangu pusa mas lo ngu ai o va ia ko pusa mas lo ko fa sa ga ye ele ro pusa ele e foi ole le ka ke vai ko le fenga mengo o fo pusa mas ele ro suru le i ai uma nga ai pa war mele ka me pusa mas ya o langa nga ruenga my I've got PhDs in OFAP I know that's why you got your pusa mas title not because of your tautua not because you know any fa Samoa or you know the history or whatsoever thing or anything else. It's because that you donated 20,000. Ai be re waku lai mai. Ya. Nga vaku va penga langa ole wa au mai lunga ka ko Media Watch le tasile o article. Ole a le mea lea o tula i mai. Ole an mafuanga. Ole a ko wa le mafuanga o fa pe ile hoi. Ai ke ro. E solo mo foi como que oi e como que oi le a que lo como que oi e o lo fa foi le ko fer bai. Ya. E como fa pena. O que é o mai e ko ese se o feo ki maku. Ya. O nga ku roi. A o kama piko sili an nei se vatula utala. O le kaimi o kama piko sili la ia le o aku so nga alu i Samoa. No, and I say this with much respect.
O ka mai ki fo I ua mawalulunga yo suafa whaasao a inga wa ave yo lako mākua. O ngā umaku leo ngai au ngā kupulanga ngā kaukua mangai ko inga mangai whio la leo ngai ka ngaka lai o ngai le maukupi. O aku ro le makamasisei awa I leo. O le masasau yo leo. My dad told me we own that thing. My dad told me my dad told me that belongs to us. My dad told me, my dad told me, and my mom told me. Ale fa nga le suafa kele le nga o Samoa e fa alo yo nga suafa. Iyo o nga fiu le o siko inga mar fa nga o silo makua nga kau mai lavar fa nga ule. Fiu e kau mo fa yako. Ama no. O ko o le kwa o ko wa ya you belong. Iyo. Al me nga le o le dangers nga le me. Ia o wa ya ko makua le fia ya ri o wa nga re mo ka ko mo wa wa makua ke le ari sao ke le yo re sao le la mo kwa re fia mai si maka yo be ele wa di la le ke ro lo me wa ka un ka e sa me ru o se si le ko ve ia o le kaun kar se fuanga lo kaun kar ai sa ri ko go fi ari la mo me o di me kama foi apa kule se suka la bueno le ale se ko sanga ula la fo ka un ka mare ka di pokira mai 30 ko sanga ula 30 mai ya ai le fa ya ngofoma ai nga uma ngofo ko fa ko nang kamaka o me suka ra ai ale me le piwa ale Absi dia absi ele pior. Ale me le piwa ma na mo le nga ka I lunga ngofo ngira nga e manga ele piwa. Ya pe to tele fia. Ele tu o ele ma tu fasoa. Le nga e kasi le va nga wa lo va o solo ai ngai kamaki. Uloa. E ye va nga vai le ama fasoa fa e kamaki so ye ko mo so ye ko ki poko. E va ko sa o fasoa ye. Kaukua ainga kaukua ma tu au foi vele fala vela ve maro ma e komumu ma fai ma arfanga ai ama ko liu ma foi la mo ke aku ya ka ko ma ku ya u ke le fia ya ngai sa oi piri au leo ke kiro piko lua I meia ai so me lan kamba me leo ke kiro piko lua ke kiro piko fa next sana se o si mo kwa mas sanke wati ko ki sa mo. We have two more articles. So our third one is Samoa chief suggests returning Manawanui compensation to New Zealand as it's not enough. This is by the New Zealand Herald, released on the 13th of January 2026. Paramount Chief Atanoa Tusifa Fetai of Maninoa Village says that the $10 million payments from the New Zealand government is not enough and may even need to be returned so Samoa can pursue a more comprehensive claim in consultation with affected communities. The Navy vessel ran aground on a reef off Upolu in October 2024, spilling diesel and pollutants close to villages including Maninoa and Tawhitoala, where it still remains. Letters between the two governments show the payment was made without admission of liability and was intended to settle most issues between the states. Adio Atanoa says communities were never consulted on. Both Atanoa and Matai from neighbouring Tawhitoala says the former Samoan government failed to properly represent affected villages. Atanoa says, we didn't know anything about what the government has been doing to represent us. We are the people that really live in and are affected with the impact of this potential hazard. He said as details had emerged over what the previous Samoan government had agreed to, it became clear those directly impacted hadn't been consulted. He also says, I don't really blame New Zealand for agreeing to what's being done because the government represents us. But in order to have full representation of our district, we need to collaborate and deliberate on the matters to make sure that our intentions are being voiced and our perspectives are as well. Another Matai from the neighbouring village in Sawhata district also criticised the conduct of the former government. Like Atanoa, he didn't believe the 10 million payment was enough, and both men rejected comments from Cedric Schuster,
the previous government minister in charge of the Manawanui response, who said that the wreck should be turned into a dive attraction for tourism. The solution from our village is that we know we need to remove the wreck from there because we are thinking of the future. Ia, le ataua. Amai ia so fina ngalo po le alne. Amai so fina ngalo le anga enano feto te amatambea. Le anga a tatou talanoa loa i le tūlanga o le tai. Ma le sami, ma le tamau ai ngor ngata i whare. O ke ri loa pe i se panga mango. Ai ngai kai. Ia ke ua whapea mai fo ingisi a ranga le wo fetu sawa. Leanga o togo si tamai motu pi whaatawhitawhia i tono le sami. Ngoi mea luma kua palasi umare sami. Sami. Ei oi, sia minga se whakowhalai. Ia ke aulawa ia whai malu ia kōwhaiwa. O ngā e ke lere maka upu mare si whai mere whai ngofie. E whai o whekunga ingo wale. O lenga whai makareo whai ngā maro fie mere sa in. Kupon ka upure kau kere o kiro lava maka kukarango ia fie me po lalanga ko wheukonga inga ngā whai. O reu kako pisa lava ngai mea uma ai le isa ngoa lava ia whai ngā malo lea. Po rea kongo ale mea ngā kupu. Wale o ngā ngai le whai ngā maro wha mai e desi pe se fung wha e desi mere koe sau. A koa e makarangoa ngā wha awau pea. Wha pea, ia mese le ba afoi le ka kia mai i. E wakula, e wakusi whakaika inga fwoi le maari a konga whainga ngā relate mai ka ngei. Sai kampangi ia o Tara Samoa ngō usua ia so ia. E lima suruafe le aikala fuia. O ke lako i kai e whailmako whamsingonga e mga o ia le lo ia e whailmako karunganga. O whamai ke suruafe e whaangalo me uma. O kiri a vea ngoro umafofau. Fiola ele lima suruafe le nga se furuafe le wa mai. So ngo ke e suruafe. Ai ke ro me kupu. Sa ka ngo ve suruafe. Nei sim. Nga mai a ka pongi le la kofisa so solo e Australia e po feoki po anglo. Ale winga la kala. Sa ka ngo venga suruafe. At least. Wa maua singa me. Ah, i lo le nga wa ko lima suruafe. Ia wanga ngai loa vai nga wo le te kinga le ofa ia o sa ko le so kapungi le ofisa ai ka mai lo o Australia e po fese me Australia ke sala o maliu ko inga mo no ko ma la kamba le ala mo la kala o le ave o se mea o yo limar ke mingai ai fa au per ka ngai. What do you think, Hannah? I don't have any thoughts right now. I don't have any thoughts right now. Sorry, mai kai re ka wai mea ka wa ia. No, pa. Ia ke o manga ia ke le whakai ka ingale mai e sunga le atu. Mana tua mai foi o le tupe lea it's a compensation it's a ele o se kupe a meanga ka ko aske au mai. Ele o se kaui. Ele o se kaui po o se whaasalanga. Yeah. O ngi usila. Fak fo yo me fa pengi. E ka kau o nga ka ko nga se usila sila ile mafuanga. Le nga a mangingor mafuanga e ka kau nga mangingor ka unga. O so fuanga ngi fa penga a ka ko su ele a. E ka kau fo ilanga mangingo ai le ko fa e fa ya ku le pikorea. Na le wingo la utala. Anga fa apea nga makua fai yaku mafinga waku le malo sa mo whoever por maro fia me kula epa por sunga la aulen marito anga fa apea nga finga wi o ko kongi mai me ia me a lenga mai ai lor ku pelea ke lor la ukala e ta u ai o fina ngalo ia fa ari ke mingi peika o le loko malie ma le loko fuaki ai fongi usila ona o le mangoto ai o le va po ole a lava le mea ka kou ke pisai. Ole eskengi a ole a. Ole eskengi. A e hanu ngei so arpa la pisi a inga le fuka umanga spende la ko kupe a po kumu la au mori ki disi masi ai ki fa ku ka vale sa la via. Ale a ya sa kupe ma mea a. Ole a fa ko esenga le lope ke alua e pu lo de ie ma mea uma. Uma inga nga mea. Tuso le ata le tau vali atu. Se kako ai ia le ngei mea ua maua mo le ngei kaimi.
ai whaanga solo pea ngi karakarangoanga mo se isi mea ke le, po se isi whaupoponga e mamori ia a ke e la. O le winga hora utala. A ke e nganga wako pea lo langa ele kukusa uma la ngona o tangata. E whaingo fie ia i kangaka e maua mea. O ngā karangoa i le mea lea. Ai le mawhai o ngā karangoa maisi kangaka e fie isi mea mangumangu ma si mea la ikiki u maua. O le winga la o la te tala, a aluaru ngei la, a koe whafo i la kupe. Ai ko ke ngau la ko ke oe Avele International Law. Po o a uma le o a... O Avele Whamasingonga. Ele Whamasingonga. Avele Whamasingonga ma ngei mea. E iai foi whea ngai ngā kekele e whaavao mahalo i mea ngei. A whai o lea e whaakanga ma whai ngā paanga e wheo i aku ma pekoro aku ngi usila e pola pui lo kako ngā kai whale mga ingisi o mea o le Pasifika. Ele iliko la le lave o le mele i. Ele o iliko pe a fai i lalo tu la fono e va ai tatou poras. E iai le wai whapenga o kako ka malaiki New Zealand Australia ka malapo am ka makua. E alau le Pasifika o ngau mai e kilo e li o mai le kako saunga le mu mga ingisi. Ai mai se o le taimitonu lea. Le nga ye le kupu Samoa. Le ka penga la ngaruaku. A fai la lai iai le whaakanganga. Legally e feo lolo peanga iliko ale ato ai a fai o langa iai kulanga whaakanganga o le pekolo inga ma le feo ai aku whapenga so le iaka ika koe sa are whao ma koe liu ko wha awa a aruaru ngi whapero mangiusila ia okay thank you very good koe fo imana mako kupe ai ai lang ko kupe take ka ko kei circulafo ia la nga koe mawai si kupe o le suengi kupe ka ele ingi kupe a veri ngā me le whamasingo. O whankai o mga wa la adiko New Zealand This is, what is this? Yes, New Zealand Herald. Yeah. E ka foi whai ke ka kaungu ule mai pafo. Nga. Wa o kako o wala o malo. Ia ngo mele o malo e. Nela la ko sa o mai. Manko foi. A fape e fai pule mare kumalo a ko mga afenmele la fo ia bongo le ICO ya perkangia la ngol pui ngol kupule ngol bele ba ai sia me al menga me fai malo a ko fo e livro ka ko fape wala o ba ngare sikiole le balanga ko kupu ka fo la ngale pa de perkangia il mele e ke ola ia o ko ke va ko fai le muma ia ko fai ba mo sai ai awala mo mel malo awala so mo se singu sila o awala mo malo fai e me ko ke manga o yang fai le malo ia fe ko ngai ngai ba mo sila mal ba perkangia ai ka ko lo le a fa ko ko ngai me ke rengi o sami o nel malo le o sengu le ka o fa ka o ko mengi e ka wa mo ka fa ngai me ka sami o nel malo le o ninga sengu nga ya fo nga fa sala o ko pe ko fa tu lo wa la fo ai ma le tu mama nga i maka fa nga me fa peng ia fa ka yo le fa le mu ma vai le nga fa ia no sila ba ku kupe ko ke le kangi ko ke le o ave sa singonga le mo sebe it's a good will mani le nga ba nga ala ye isi fo fanga la murmuri mai de fa ku ka wa fa nga malo ia ale ngalo fatua i wai afape o lele o launga tasia ma le wha amaliina mana ia foi la le talo uma o sa fata uma si o si umu ma pitonu nei ai o mai e avele ko mau protesti i New Zealand ofisa wala ngai whenkanga ko mai sa mo la ngai re o mo se ku pesa ku pai kea Oh my goodness. o mai ko protesti Lai tato wo i mesa sao kulo wa pe afape wala ngai la ata ina o mai na inisi au te lo la wa yo isi ai onga ole wa mai fa la wa ke le rumo le Herald a leta o sita si te masani fo le tamali i le fa pe o se si tu alo binga le avatu a fa pe o le fa ko fa la inga ele o sa ele o malola ka ko we ka ke songa ku ia i ngai kaimi o ka umma ma ya ko kongi umma ma pa se you know we are willing e fa ai loa ku ngor ka ko por kalame a o ai umma i ku malo ma ka ka i wa fier melia alu lor savari ke
Kai pe o mea ka mo kamarere vai ka maluanga paka oso. Paka ko inga kumu i le. Ai o to inga mela na la ngora mau siki sengi. E kau ke ia mana ia. A to inga mela fa pene. Le mana ia pe o tangata ia le le uma va kur milionga ai ma fia. O kere e que savani. O savani la mola, va savani ko la ngolango lango. Io e quero e pe foi mo escala. O mina tau toso fa pa utolo loi va tu fa fo o mina toso le mata ai ke au se kalia. Take the million, take the 6 million. Yeah, I will keep on asking. Ave, vai, ngana mai aku I, ko aisi. Yo, ko mai ko I, ko aisi. Vai. Ya an mele la ye le la. Ave no one condition, e de mo feu ko ngai. Na. Na to no lava. Tato ele está to. E que ngangano ngi ka usanga e sa mau maka upu. Well, I'm finishing off with a nice light-hearted one. And this one is from Samoa Observer. Video catches Chief getting high. A video circulating on Facebook shows Samoan High Chief Asiata Niu Lavea in New Zealand appearing to smoke a marijuana joint while drinking alcohol during a live broadcast. The footage, over a minute long, shows him waiting to go live and has attracted widespread attention and criticism online due to his status as a High Chief and his involvement in community work and the fast political campaign ahead of Samoa's 2025 election. They also say recreational marijuana is illegal in both New Zealand and Samoa, adding to the controversy surrounding the incident. Yeah. Mua siaka pe make bako la ka ngi usila a. O ngi usila. Elo siaka Samoa. Elo siaka Samoa. La ka whatever. O la tale o le to whatever o le live le to so umana fa sai di linga ya. Oh yeah. O la Samoa to far vai malai. O la Samoa na malanga ile aso ngafua le o tato waso aso lua. O le winga la fa matalanga. O le na mante fate ia uma fa pe ai se me ana po. Ia, pe se me ngafi. Ana nafi. Po se ngol wike. Ai le ai. Ia, o se me wa pasi, wa uma. Ia, o le tani atu le lau whawhisiri le atu. Ia, ke wako walanga pe Marietta la observer le kaula mua le mengo me po koru anga ariko wa whai le ia po ia siaka ma po. O le te talo o wana I whiro I masia te isa. Siaka, ai whiro ka kare mai kainga, o le lapo a yor ka. Lenga kurie. Lenga whakula I ese iyo e pale mia. O mai kai konguanga ngawa mai alo wakairu. O mele kua kon mele a rengo whangongo, o le kaufu o le fast. O le momori mai, o le sawa kaufu ia siaka poniu. A sawa folo mai puafa mai o le. O sanga umia se prominent role di kamina for the campaign. Ole na. Ele se kofinga lo ia se kapongu. He was just a good strong supporter. Ole mea u te whai atu ai tu stala ara kinkiki la po alea. Ole mea u te whai atu ai. Ole mea ole o so vale. Ai le halu se I whai mo muangi anga sa ili ilinga. Ole mangingo I ole saunga sko inga ilunga yang whaalau I lor. Kai mira sa hangi mele parokar ngi. Ia, ngaru ko inga ko per whaku ngor tu mompule. Eo. Paki vo ia. Makualang oleh saure ati kono lua ferori marongor parokar kau sangar ngi. Morio paki. Nga maku vele ngaru ko pe ia morio o ko kongi me morio orang pasi se ferori ia ko. Sui ples king ia ko ron ko finga ngai. Ole me moala ole hanganga le kusi mai ai le ati kolea. O le spirit le ta ua matou lotu o le spirit of no shower. Pau yo nga ri kai. Va per kai nga pa pe linkingo. Tu o tu singa ia tenelea. Ole spirit ole nganga le ole no shower. O le whaaleanga mea ia.
O lea ua ka akia mama o ar ko inga ia ma le whaiwhainga mai ngoanga fika. Ai au mai ai foi ko kongu le fast. Mana tu fo le teine le na alu fa tala noa ele si tangata fo le fa ingoa mai tangata o le ai mamoe. Fatua i le fa ingoa o se no merga ka o va kungo le uru karakeri o le fa kango mai nga au ke ro por ingoa sa o ngat pro kalami. Le na alu fa ila na tala fo le o sui o yo sui o le observe. Ala fa ila na tala ia la fionga la fa ile kanga. Ia tu so o tato va fa ile le chapipi vai rankala. O tato vang fa faile le pipi ma so o makua ikilia yes o langa nga vang fa fai o le ala fo ila le na so osana tusi nga la vai fai kengeria e atangia mai ya le nganga o ia o le no shower ioi so e no shower nga me fa so se mea e kangor kengere fai sa moa o le ngoanga o le spirit le o ka ua kua o le spirit na e need to cast out o le spirit of no shower e o foi kuskusinga le kai e no shower kuskusinga e kusa o lesi tangata foi le o fa sa marunga social media le fa mako case o fire station nga o le nga o le ala o le spirit of no shower anga uam le leinga fa maru e sau fo yanga kusikusinga o le matua sa sala manongi le lei e fo ile e matua fetaomi mo fetuleni e tangata ya uka ko vai ka ko o me o le ai angi si me e ko kusia o le sidi nga o le ai angi si me ai Do you know what's funny? Samoa Observer has had a few breaking news, the AG, the Attorney General, and they've also talked about Miracle Failangi. He's going to be a captain, but this was the most liked story. This was the most liked. Pakoro kusi da so kas. Ai, langa foi la matua I maua ya la ko likes. A to wo uma sa mo to te va ai I article le nei va yaso. Lisi la ko article ka se furu likes, ka se furu lima, ka I valu. What drop? Thank you very much. Unsubscribe mayeko inga kuskusi. Ioi. Se vanga na ua uma ona castaway ma deliver le no shower lea. Fato ailoa. Ua makiliva uma koi malpulenga. Fato ailoa to. Paula ai ora mema ua. O le oroa au mai ia kangaka famous ia ngalangolango inga fast. Ioi. Put le atua on the front page. Fa A1 foi Put it on the front page. You will see all the likes. Mai, lelo fatula utala. Okay, le kai ngo share inga ngi mea lea newspaper. If you go on my Facebook, le kai ngo kango share. Fato a paua your stories. Pago a paua your articles o kango share. Onga wa make it professor lumole. Ur ka malo professor nganu. La ua make ia va ila ia tato. Fa fetai observer. Ua ula mai ia. So thank you so much observer. Ioi. Wa umangaru ku la pa fa inga elo isi por kala me voide. Ale o sa po ngiu lo la mai no le opse. Ya. Ngapa ngor ko inga me fa. Ka ko vai ka ko ia o le lo po le ale me o le atusi. Mato te loi. E una tato vai tu a mai runga misa anga tiuli a kiuli. Inas kiki foi ni. O sa ngor ke o Judy. Ai ana le valea Judy wala ngala ilo uma tangata parva o Judy. Ke ro le vanga front page mai rumo kuskusinga la kiki. Tama we de for mai Judy. Leo. O mai ba ko le oro porwa mai de sa wi fa pa muk ma tu fa or karanga Judy fa. Pero oi anga iloa la kikile anga le ronga o kiudi e fare konguronga mafau. Wa le front page mai me kiudi du. Oh my god boy. Yeah, asiata. O'Neil, you're the man. Yeah. You're the man.
e forever e kalangoa kanga i lau langa le ufai mai a pare me fia ke ka kama o le sa mo ka foi no ai wala e makuwa asese har kanga ka le o fa i ngi mi o ngi o ko inga ele o la ko inga la langi ni e se la langi ne o la o pa ko la pela e soni o te mena na no fa yatu e no shower spiritual skinkiki le langa ile ia wi ile level o tangata wa mama le yo la to mafo fo matino I wonder po ese ngusila o ngofo fa so le ula le fa inbelia e mo ki ngofo si no shower okay loka ia so kanga le ula le ma se kanga ka ele anga le loko sko inga le mo fo ma bakula ka kuaya fa kuskusinga no shower Lena, a voi le o fa pe ai, Paula me fa fetai i le professor. Wa ke le ko like so ngi va yaso. Bukau a fe ai. Yo, fa fe kai ke le a. A kai ni ki fo mai. Ya, o real gangster la ka mai. Yo, e ka maro nix ka mole. O gia. O farara ia ko vainga ho ia re o kamo e lower ranks ala mai ela sa o ia Nick ya fo mai shout out to the uso la ma futa mai fo America asa ko foi mo ia langa fioga o le mo na ofso ta ia nei Samoa na o mana mel professor se karisa o professor o e mau mai por kala mele nei fiafi polo so tai mai o martato proclame o lena su e tuana nei lo na mo tai mangeli se e fio mai langa kakau nga saur polo e kadi de melia e kakau nga saur polo e kadi de melia ai su e kunga ai tau no mai sio no fletua o polo le samo ke no nawe o fapia e unha mau e mar polo lagi awanga e fa fonga ai a fa te mo a fa fonga me foi se si o leva marco inga ta o tu yo le ya lo suma e ke sa ka so ko Facebook la me ko por Facebook ko nga kale activating nga kale function on Facebook ar professor ko sang karo ko ka sa kale ko on Facebook ko wale mama tua ya ore tu langala na e tu sai o agi ko inga article fa mai what appears to be marijuana le fingole ole article e kusi foi ai para ai kusi Yeah. e mai ka ko ye le ke fa ko ole tu ai nga le ar ko ai nga ko ngale le e fia sa we fia kusi mai me ia ai para ai se ole me wa lo ole marijuana kusi Eoi, paula le mele wo kupu ya, ole la wa e ngofo va ku ko inga fa ro ro ngor ko pe. Eoi, e kusa e to te fiu e tu sine mea wa umane o tua umo le leanga o to loto. Ile va nga fa fai, ai mai ser sunga lau le male to. E ko ke ka mi milo solo fua mangai mea. E leanga wa mati le tila le leanga o to loto. Kuanga i ko inga ati ko fape. Ya. Ala sa ko va ya ko i melanga ula me i uru ko inga. Ala sa ko sila le. Ila wa va yo lo surui. Lo surui. La ngai me ka or kipi mauli. Nga, lo surui. Kama vai fai le lo surui al paka. Ya nga. Le si fetu la utala. Le ngor ko inga mangkuar ko inga ole polo. O ula ia fa polo le atawa. Ko fu le lima. Marka pa. Mangkuar kamalea. Ole kama fou. Kamalea le la femengi male. Ngali kam kau. Or kamalea. Bena makamai. Makamai. Kongwa. Or kamala le ngali makamau. Ora makanga. Modern technology. Nga, male old school. Lenga kongwa. Egero e su nge professor opse. Kaka kongwa la le. Nga e su kongwa. Lenga ole wa kusi ma fa le angar ko inga. Alanga oskaidi, nang oskaidi aya as.
e ula pikolua nga ku se Yeah. penga pulpul le upunga lo ke fiu e kau mafau pulu ya pulpul si kaili le kaili fa John Wayne ya ale asuma Liebendyk kongi nua na kongi ma nga vale eu me foi nga isa woi le venga wa ke como que uma com ele ofusi os kai pa moanga la unia skai dina le o que vai venga e ora uri sa bele le suluyo le so amale mal papaka na kule ko no muspepa ai ula ai ula oh sa que vai o que a cara aí para que ele vai que ele ko para texto ia me que vai ku pe esa kamba no me ai se fa kula la kakala o a ko fio e kusi sa on kanga ka fala au fa sainga oi follow through read leo kusi mai kanga Yes. yeah those are the real criminals menga fa ko anga wa ve ese the spirit of no shower ginki dia ngol mele le kupu ora ulu inga ya oi ai fia manga kusi sa oi me ka real criminals and real drugs just go walk out there stop sitting in your yeah no stop sitting mo kama ya ele fer wa inga langa ma foja mo maura kama o pena kasi Yeah. ka ko investigator le ngai kama su e vai e kupule la vea le lori ngara kula vea so apo vivo e kwa ai mai lunga e pena wa olonga ko finge mala ko ainga nga la vea i dumale la post ma ai messenger le ula le messenger yo fa mo hape mo fa inga auto mai we vai messenger yo i mer poi fevo i singi e messenger i singi e su e mai le information o povi maloria lenga so ai ele lori le povi ai siringi e se le pusa ai ko sa va mai le povi fa fola e ula wale tu ilunga masavali o le mea langa ko por fa la o lai Samoa ai ngofo le lei ma vili o i Australia e kausu e su e mai ai e oi le winga na le no fo yatu mo o mia le lei le siaki le lei o au fact awa ko nga me ia fingo fianga ru ko mana nga kire o mangingo po la me la ru ko inga fo e kele nga fo la au le ko na ngor kero fo la ko inga nguki ai ku e ka e fa pengar finger ko ngo isi fo la ko inga e ingu o isi fo la au pa ai sa mo ko ula lo sului yer ko inga ia lenga mangkua aki kele nga singa ko inga kasi de vai sa ka ngo fisidi me ka ua e ka ke mala war ko inga a ma nga singa o ma fo inga me ngula kabina ngir ko inga nga waka wa makua fo waka wa nga nga ma waka ma ya ana yo fan ale asa kilo ya sa va yo ana skaidi nga fa merko inga ale la sa va i e tau sa ol observe la tu singa pe No, observers very bored and trying to find as many people to faleanga so they can get their likes and they can get their money. But you're right, they need to find better stories to cover. ya e si ka ko story That's our final story for today. no mana tele tatu uma pega uma ma puea fo ia lai e nano fo ia ko e pau ale o kanga kalu ke vai le kuskus kala me fapia o nga marinkia le la sa mai fa pala tu sa wata mai umai si te nei ti mai si ta mai ti sa kus kala mai observa la wala ko mana malama you know ka kiero ai ka ko sa o no kusi sa o me so le ai o so mai ya ka feel lai na mele ye so le ya o tattoo articles na le ia fiafi fataia hana tapenanga o tattoo media watch any final words Nope. Thank you everyone for joining Media Watch and Tataya today. I'll be back again next Monday. So Media Watch will officially be every Monday, right, Ace? Yep. every Monday every Monday I'll be back next Monday. yeah ta jor malonga se bisa malonga Oscar ngare ka Oscar mele faingi pe ia Oscar ka malama foi Oscar spirit le no show ta jor malonga foi mai
Ya, te urunga le tātou por kala bene vanga fiafi. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalimaliu wa tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malu ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu mo le oti. A whaia wha afso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu le ilo tau mota, tātou te tala noa mo se tau wha maa avenga, mo toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu wina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato suifua mātanga o fie, ma le au lelei. Whaafisa o tai loa le o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O le Oz Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney, wha mauina o le lua I awa unanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafuaina o le awa unanga, ma ua matua fo ile I loa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la I le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tu samfina ngalo mana onga o a inga, ai leo so mātou manao. Mo le fia maala malama atili o na sila mwhai tau maala malama lea I le mātou tu lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga.
Jamie lo watile was for var minuto te deli tu la ondo tau fa wo Blue Wave TV per proclame ole tau tai e malisunga le taua mai ai tatu media watch ta bedina e le tau sala ia hana va ai smit le vanga ole fiafi tau te to foi mai na ona te update tu tatu la ngole sa fa tu lo tala le so na fi sa tali fa tala no nga male fio nga le komsina langolango fa le tu mauli te mili nei ia o lea ua na toe fesoʻataʻi mai lava le afioga ia afamasaga i le afiafiana nafi e fesoʻataʻi mai afamasaga ua afa le ono ia ae ona ua lē toe mafaisi taimi o se tatou faatalanoaga ma logouiga afai e o le afolevalu kakafakalogoaga ona o tutoago gia foʻi ia saia i le asolanafi o le let me just have a quick look again o le tulaga la lea ua taoto mai ai o le afiafi foʻi lenei lai fai le latou which is o le ua no reach out for i le CEO o le kiuke ai ona o lea e fai le fonotaga ma le afioga le palemia i le fiafi lenei le taimi lenei o briefings uma o vaega uma e gata foʻi le o se faigamalaga mo pagapago le aso le taeau o lea lai faatulaga ma le asofaraile silfia e le toʻatele le au faatulaga mai ia e le fioga i le alii komisina langolango ia e fetau i le toe foʻi mai o lana faigamalaga ia mai pagapago ia mo le aso faraile ia ona faataunuu ai lolo le tatou faatatanoga e kupu le faakuakua i lea kaulogo vai la kaua ia e faafetaitele ia ona peino fai atu e lē faigofia ia maua pe announce akusi faatalanoaga e umaega ua le taunuu ia ai tatou te toi tu avanoa lava foʻi pe a faapea e iai ni mafuaaga tāua ma le mafuaaga tatau le maarufia pe launa i le asoanafi o le update lana mo tatou uma lea e toe follow up mai le tulaga o le faatalatalanoaga lea na loloma mai lanafi ia today is Tuesday solua ia e malaga i pagapago i le aso taeao ia foʻi mai laia lea i le taeao le aso faraile aia afiafia le tatou pokalame o le tauteiaʻe ia tatou taupule o lailaga lelei o le tua maua se avanoa ia ai o se o toʻotoga lenā mo le tatou vaega lea sa tuuina atu le asolanafi toe mo le tuaila le faamālō ma le faafetaitele sa ou taugafai e fesoʻataʻi atu le official tute ua vai o iai le atou o le mele ua ualuai e lelei a la le kele ako kakala i luga i pe a leo mai a laega i loaga fai galuega o le kuikuia ia matalanoa ma le tamaitaʻi failautusi a le pulisili o le tiute po le fioga ia fonoti o ia o le ia mafape mai o loo malaga i le fonotaga na le la ia koe kuikui foʻi ia o le tatou tauteiaʻe pe galakaʻilua agi kuikui a le atou kolu Kile au ko. Ya, a umaru uma. Ya, uma fo. Lena. Ona vai ngala na le tulanga o le tatou ona e taua fo. Ma fai loa tu ya te o tou e ila tou nei. Le process o fainga o la tou ngaruenga. O mea e te tau ona awea i ai tatou, ma mea e le te tau ona awea i ai. O mea e te tau ona e mataituina in terms o le o le amai e kangaka o fuala au whaasainga i sauka. Maalia ia. Au le tau wale ngō le tangata. E se tangata na vili mai. Mawhisota i mai o se informations. I whai ngā aisa ia lea e whai mai ngi. Whai mai li tala le tangata. E iei se tangata ua whaiso ola nā mi ole o le watu i ala tau anga i utei vaitele. Ma whautua ina i la tau ina ia whaiani ala ko papakiu i au tawhara e wala. Ai whekalia ia misa palai le pusamoa. E iei lana leina foile le pau le pusamoa na te amai mai Amerika Samoa. Whasi uwinga makarango marakaka lea. Mai nā latu fo ila le ula le lona fale. E tau anaua a fia whaisinga pei o anga wha pese ngā ruenga wha tangata fisosoani ai. Ai inga ua kukupu mai mea ia. Pili mai no marakaka lea ka umai kia.
le information fa mai malia ia set e tangata e sau so o ia te fa lua e na sau fa mai ma ngai o mo fale e fa fu singa o papakiu ia va toilo stamas ele ma ngai fu nga fu ngai o kai le se kupe ele fu le fa pa mai ma fa ina so sonia tu ini nai pusamoa e amatai amatai pusamoa ia pipi vai lang so songi ai fa mai ona pusamoa pa u e mai tutui lai lona ainga awala le mea ia ma faina tango e au mai ia ai amangu ia fainga papakiu ia ko kongkong ia kuro lang kupe ai fa mai la e foi la na tama masani tai official duty ku so le aru kala ngo foi ia mo ku fika ko fa penga e la so songi mai ai wai la ka mara kai so songi mai ia ma help i lo wai ai ina ua tupu mai le mau ai sai ko kongo pusa mo ale ato mongia o le foi lana ma to so ta ia na le la ma le tangata ma fa pe mai o la ua loka la vea la kama le ngo fa makalaku la ua la vea mai ko di mas furu le karok do loka le wa lua ngi va ya so karo roka le loka mai maula le o fa tailen o fatu ta pena le faisau alo faisau fa makalanga o ko ngi e mo mia o ko e fai ko Davids o e fai ko mori maui me ia o le ala le mafu anga wo vatua fala o tele Godfather mena le na fai atu e ka ua yo le mai o office sili ngai o mkanga ruenga ngai le ngai le nga o ai sai nga mau mai o ai e fa tala no atu ina i o to mala malama I mea ka ka ngo ko ngo fouka I me fa pia lono winga la o fa ali wina sei si tu fikar ka ngakale o sa palinga le sa palai mai nga isa kusa e fa kele mai ngai pusa mo fo I mai so swang o ai fo ila le maula le sa palai mai pusa mo ku kuila o to fo ina so e fa tapito na tangata e fa isanga pisingisi lono winga o ila le mai manga kuale o lokal seri fo ile officer kiu kere kai er quarantine le si fo kanga kale ke le nga saudunga le ngore di le dog handler le fa oral ya sta na pa ke mo kwal ngor o le winga la le o te fai atu lono winga kasile ia pi careful ma awe ayo to nei tatu sa mo langa o kako ala ko le sikanga ele o fai ko o uma o te mara tual tala le si o te mafale nga ele o fai to a uma e tatala mai le tua o le kele o isi fai ko a pengi fa mangu yanga a o le awala mai le nga o le fili marki apolo o le awala mai le nga o sa kangi ko ia le winga la utala so la wai li mo le tangata lea ma ora tu ala lo foi le na fai isi uso sia marona ainga a o fa fonga mai foi o to ia po vai kele po fe lava langa ngano le tu o tu lava vai tele no le no ta umai manisi no tu la ta po fe lava a fai o le ko ke fa fonga mai o le ko io inga kala le o fai tu e ele tangata na la tu foi tu lo fa pena ia te o to ia o le awala nga le nga mai ngi esa longo wingo fikar kanga kai fai nga ka ungu ore ukalea ia la kurole pe o ngar savia foi le si mera nga ngu fa ko ia vai oku ia la avenga ia pusa mo ia lua ala o fai longa la o ia me o fai longa foi ia la o longo fier maka mai ile pusa mo la mai isa ona la tu role fatanga si ia le la avenga o le lua le ma ia ko o malole si furu le ma o ko ama kai la pisingi si me be ala ua oko sa o ale luarnga laika oko fa vitaile official kiu ke nga intercepting ar kele o meia a officially e fa afia nga sao mai kua e fa afia how many pusa moa nga sao I kua a le fa ko at detect le or ko ala longa le va or ko ala longa le va tu lunga por kalame ale o tango e ta watu ia maka hala o ko ia le ko ke nga isi mea wangi ko se kia I kanga kai random people ya fe kwa ke ia wala ku faile me pe o se ngalu e fa fua pe I falling mai o se manguia nga ko ka kaloi a ola a wala mai ha o ku le mai ngo fala fa sai to te le lo ya wo man ko ngi ke mi le to wo mana tu fa
o mai ke fa mo ko ma a me se fo le ka ka mo e se ke kai ko ke o mai lo fo maranga le se ko Singapore in maranga ya fia i su mo se picol io ko koila amiksa mo fo a ko o me le mo e pa ka ko kam faila ka o filaisa o am salo a ka ko fo le ka fingo leisa o ko ki fo se furu si me o ko me kia fo o nga la ki la ira me fainga ka ko fa fika o fainga ko kire wa ro inga la ki ka vale la be o la ki mi le ka o misa la ki kire kere me ora fainga nga so pe ka ko kinga nga mo le ia leisa e ke fo ia a fai come to the worst kau maro fo inga declare state of emergency e mari kupe nga e ma kwa fai le se nga ia mo ka kai fai wa lo inga mal lo inga le bars fu ka o fe me ka nga le ila ko isa ele ola ko le fai a fai la fai se pa ke ki le al malo fai se state of emergency wala nga e kau il mele e kau e langa o soi fuoma le olo ka me kia ngoma no mga usamo ka kau ele le soi ma kau kia kwa ko kongi le vanga le kongi inga ia mo mo la usa le vanga e fai me o le tau ai o le tatou langa o le kau ke le vai le kausanga 12 months o le tatou campaign lea say no to illegal drugs o le ala le fsosonginga le tau te iai o le mafisoasoagi lea a vaku uma pito mai tu lelei e faata pena ai le kako kekee ngai mea le fai lau mataua atua le utaua atua laga o le kalagoaga kalaga nga ua lau maguia mai le maua o isa ia fesokai mai lo kakale ma soli ke lo aseta e ai le kagaka ai peno fe la le taua laga o le ua mo famonianga laua in custody so o mala na vatu la tu lalo o fautuanga me se foi o sesi le fa fonga mai yo ma leo mai ato a fa peanga e go through the same le same situation le ma ki fa so ko nga ye foi se kanga kala va fa pe po wai lava ngisi wai maybe wa ye sanga va nga spiriki o fai meia alu leo ke mi ngai alu leo la nga o le wa ele mfainga mako fa ko o ke ko sola ese mai maleo langa ese for ka kale mo va ia mo ka ngaruenga le wo to sirisila tu wa tele la le rage male sfainga le wa mo alu ave e la story e mai ka o sa o le ngor ka ngaka ma fa matala ye ku sa po lo behind pass ai fa o popo ai lunga ia fa mausali ngai ka ka ngai o ta wala na o le ma fa ma ite le o vatu ia o le si pitola au malosi faftai no uma fio anga ia o tu malosi e taula mua i le te ngo nei fenga saole faftai tele faftai i fio anga i le tau tolo loa i ngo o fio anga a fa le tau fafu mai le ma porkalame faftai tele o tau tu malolosi ma tu fatasi ma leo matanga ruenga me so fenga malo da ngor ka ko fight ni fafkai ke le lava ile afo ile fakaronga ma ia te aure atu pe ora saungor kamale o Samuel ko so saungor Samuel no ngor ka ia malanga mai le maka upule le nga mafua ilo nga pisa ko ma pisa ia nga fale nga fu mai le mo ia pepelo ai va ile ngo ile le o makua mai ai la se ai or ka ko savalinga ta tu fa tasi peino fato ele ia se o ka ko e ako ele lalo le la ngai ai sa faia a wale ko faia o fai male songa o kanga ka muanga le o ko o mai ku pu malosi ke e meia e oi ke e me fa pena e se mai la a fai o lea wala walunga mai Venezuela le lako kai ma fa maongia umai e suenga ile nga Amerika nga io inga ma ke le malo o fa ka sira ke io inga e ka malo trafficking al mele
a faila o le ma fainga fai ka o le la ku o le mela le ka ko aro ko ele mai ai le masalomia o yengi ka o ka ko ko o le a fiel mele yeah Ela la ma tua fa ta uai le fai o drug test a mata mai ai su yo parme. Kaua. O foi le te fast. Ole opu tu sa uai ingi ku buangi ka kele fa ku ko fa pele ai ka ke alo mai le ta we me. A fa fo mai foi fai pule mengiska. Ora fai nga malo ora fa tu le tu sa mo utas. A fai o e a fia ngai mea. A fai fo o le kei loa o le ai maua sou ka mau a inga ngai mea. Ia e ka penga le lei e ke wha whiloa ia le consequence po le unga o mea ngai pe a mai runga. yeah Ani eto. saole Ia e makua ka penga le lei i le kaimi o le a e koe whia ngai ai makulanga ia pe a wha pe maua ai. Tasira na vaenga taua. Tau maua mai nei au whawhatala le a taua mai le toa sifuru le sa whaatala noina mo le komsina. yeah sulima Tulima alu ese le lima sa wele lo sifuru. yeah O le ua umai tau atu nei ia u tamai angeru kousi. yeah O le ua shortlisted i lalo i toa lima. ai o angeru ka ele langa Yeah. Kamalea well mo clean ka show. o ko lima Le o sau lalo le to lima. Le o shortlisted mai lalo le to lima. O le ai tau mau atu. O afamasanga Samuelu le a taua mongutia. yeah Sala. yeah O ke rupo le makai o li o ta Enrico. papali Papali i yeah Enrico. sa masa soro por nga Mas yeah pa o Samoa ainu u kede masangile o le tangata tonu ale le ngaroka ia ikenkai. oi Kusa ruke vakua le ngai ki ngai merai e te mana tua. ko Samoa ainu ya le sa ia ma tangaloa ti pasa. ya sa o ka mai sa mafofo ya ngau mai kongwa ya pafkai wa Ana ia. ya ngaba umala ko Mana ia te le shortlisted mai toli mana. yo Rono winga ia wale ai ia o paau le ai ia iken ka fui avairiri ken kaio ia maisi ni ko pe ia o le fionga le pepe fatupula pe ia na i motunga afa langa o le tau te talia pe ia o se aso fai ngore ni masina mana tua mai o se aso le nei vai aso te tauna fai lo mai ai according le tatu fatal nonga mo le fionga le ni paremia ia ila tau filfilia i fono fa vai tai fono ya i fono fa vai ai maybe o fai ngore masina o a matanga o masina fo ya o le a sila fa fonga i se tatu komisina fo mai ai ai si le lisi le o ke karikongu maybe not yet ya no foi tu mana tu ta por kala me ka fasoa ya e la lo tali tonu ngai i e ai le si tangata po oni si ile lisi le o la ai kala vo ya la kala vo ko e mo foi le si e mo mai le to e lai e te la vo so fua le ke vai ko ile lisi le ya oni si ya o kwa sekia ke ba ko o mi la ko ko la ko mai ke ba ko o mi la ko ko at least 10 bar se fu no fu ka sa ka ko ko ya ka sia ya por la vale fai un ya ka ko no lango ai okay lo foi nga foi sia vango a ko ko foi la ko ma ko le foi o le su ska kom singa ia ai la foi a vango e kom singa foi su kom singa ko
Lai bango su komisinga ko, lai bango komisinga falpui-pui, lai bango ia komisinga sosoangi. Assistance. Wa ese assistance ese ia. So ke ringa ke le lava le whakange whiwhiringa malo e whai mo se team le lei. Se team le lei. Na whaka loinga lenga whamai le palmia la sone kakarongoi. Pe kolungi leo lau koe aku kongo ngā lue. Pe mangi leo lai pafo. Alo koe baka kongo ngā lue le sosoangi le i whakange o se whainga ia whainga. Vai lai tatou le alu. Pe awha pia i le tūlanga le na, vai lai le alu. Yeah. So, O le, o awa ia, ai tatele i o li sita ate kōr whai. Le ia taua, ua tatou le toi mana na o e toi make the same mistake again. What is that mistake? E ofo ia te au. O talela vā fo i... O kalela vā fo i tūlanga fo i le o le koe... Kau mawhai aku, ma koe kau mawhai aku, and yet, e tele atu le tele o whai unga sasi. Ave se yer se, whai unga sasi. Ngai lo whai unga sao. Ia o la na loto. O lo fa tuanga mar feelinga le fionga le pale mia mar ka peneta e ala se fa tuanga mai le pisasi wa makwa se lau pasenge fa ku kuanga ave ai ele tau fia lo tato tu o lalo mar foto ale to yeah. Tale to e fia mana o ia i se komesina e kelea ia se u kuira e pa mali mongi le ua upuku sao upuku sao ma upuka ukingo e kau ke le koe mo omia se komesinga e kingo ya e sau ai leo ya Yakopo kau ke le manga omia se komesinga e falaka kakia le komai kakia ngi poko mangi komai o kanga ka umai e nga ka nga apalai kulou wa le ngana e lengi fa vale o ko mai pe no fetu e ia nei tangata pe tasi pe rua le na fetu la utala o lai a fu yo la ko kausanga o lai a kor kai fase fu e le kausanga nga leo ai a tausanga sa o leo la mar soifua so le winga la le ku fe ko lai bright tal future ia ke le ya a ona i au isi kanga kai le apalai se o a la popo o le ko mai la e le ofesiringia ko mai o le mea lea e fesiringia o le faa maongi ma le faa laka i whainga malo o le fesili nga le ala fo i le nga o ke whaia kupea ma o whaia kupea o fo i le se kia le malur kai kai au le ato ka kouke le se kia o le fesili e lo mafofa ai se awa le pisa ai le mongi makuila epa ai se awa le pisa ai i me e fai o se fai ngai i o se fai le fesili e pisi a kura kumu e se fai ngai a baila o kalongo bebe o lefa ai mo mai who are they trying to protect cover up who are they trying to cover ava binga nga le nga fa yaku le nga isia la ngonga ioi binga na le mate fa so atu I lava mali atawa e foul melia wa ngofo le ko inga le ai masekala o faya nga o ile operations le fai io o le ala le mai kau ke vai ia makuaka ko mai kau winga mar kokoa po o fea le kua kongo le melia o se ngofo inga ia auange iso nga pisi vale I ke ua o sofai po o se ngofo inga ia fili se kanga kalenga unga o
o saitinga e lua e vaku. O saitinga e lua e vaku. Langa o au e fua whapenga, me whai lao iei. Ngā kome singa lolongo. Ngā ole ngau i ama ki a ili mea ngā whai. Ka whili sau ngoa song ka whainga o malo. Aisea, langa o lako kama. Lera uka ngoi koe au vaku au whaafafonga le lei mai fo i aka kou ia le peno le a vere whaukuanga le malo. Eioi. Ai le i whiriwhiria longo. Ngā makua va ai mau ki ngō haku ila e papo o i sa os komsinga o le aso oa. Eioi. Or komsinga re kaiminga. Or kaiminga ke roa mer ko kele lenga ia or ko kele or komsinga i kanga apalai. O le aka usa mueru komsinga mainga. E ua whaiak. O afa masanga le a taua le ia kaiminga o ia sa komsinga mainga. Ai nga whaakalikali le ia. Kuila e papo ai. Ai saunga. Ko e kofia e whaualo la kou kama. Kama e fia ia mkuila e pa. Ko sila la. Ngā makua i fius ka ngaka. E ko i aku rea mioko. Fiu e vangi aku. A ore sau o li mongi o lari meang whai. Uma makara ngomar komsinga. Uma makara ngomar komsinga. Foi me komsi. Sau rangkama foi le o rangkama le ankeru le nga lafi le bo fe lafi. O ma makara ngomar komsi ar kala komsi vai ka ko I menku. Esa miska favori. Ai sau mengiska ia makua mai o tele lo o se mea e le ni fa ma ni pa o ko sira mai sa mo le mele. For the last whole 4.5 years. Nga ole sasa mai. No mo wale le mena tupu sa vai le ia taua. No fo ma o le mele ala nga o le ngalo. Le foto to mana tua. La nga ilo ke pou ko sivi. Sira fia fo ile fa ala wilo mua le fast le nga fai sa vai. Ile apita o pisanga. O ile pese le sikala le nga fai ile le sikala fo ile le nga o uma ye. Ai le fa matanga o roadshow le nga kase ka o fianga sa vai. Namo Namo o mia e le sunga la au le malito mar te fonor ke minga ala e o fia me ala para mia nga kan e o fai sap mo mia lea or so ninga leo sa va se I control langa o le expect le kumo le crowd ai fa america las kamiki lea mako uro ke nga leo e longo mai ela o le kaua kua le kanga kalenga ke iloa le sikanga kale alu I le lisi le short list. A vai le atu. Langa nga mo fia fai lo ko meia. Langa o ke le fia manga o fo e makes a mistake again. Yeah. O le short listed mai markanga ka. Na in charge o sa vai. Yeah. Ngo fo le vili mai a longo. Ya le wa karusanga aku ir kai ir fast se la ko fa mo mia se man power fo le mai le mo pe ko mo sa ngale mo ai fa kongo ke longo aua nge yo ile le merga Mo le o ia. le yo mai ngira le fa kongo ko longo aua nge yo rawe ngolo tala yes ora ko misinga nga ai sau fa ko fala inga me fa inga fa ko inga kom singa nga kai malia mai le la ho pe kolo le anga ore awara kele la ilumo ba pito pisanga it's a public road I ainge me ko kupu ma songa ka fen kanga ai fa kongu ko e longo I kingo Filipo awange yongi silmeranga o ko sira mai samo ala nga u vai ko lo le short list mai male ngole ya ole a o moele sa o loko pe a ule ka ua ku ya sa mo me nga ya le la o relax ai pule ha ko su e fo ala la ve ai le ngo nga le disida ala na le o te fai tu ioi ai anga fai akula longo nga kaimi ai fa pe mai le mai lau le wa abuse o e ku langa ole that's abuse of power se mangu
Ai loa uma ka ngaka fa pe makaka o I pe ngai pe ya mele ka ke fa ya ri o. Wa. Po lea malea. Ole porokiki ngā fua i ngā whake ari o. Porokiki. Yeah. E alo solo fua i ngisu esu enga mangia ngā maula pisi. Ole porokiki ngā lenga. A ke ari haka mahari. So ma ngai e pe anga Stanley Studley Ground na le fua kaka. Ala ngā le o ke whai akuai. Ole hara mea lea e lafi e whapengi. Ole lafi le lafi e whapengi. Kai kai o. Iyo, pai o fo ya ri mong. Le ai ma se kele o ngi kala ngai raid fai ma ngai meo. Ah, o le fesili. O le ale ma, o le wai fale makenga. O se mea lelei, o se mea lelei. Nga ngoko fa penga. Paule mea kau ke le ko e fie savadia. Le au wala ngako savadia. O le kome singa. O se kangaka e abusinga le pawa. Mea nga makua hika ya longo ya ke aure atu. A makua ngifo kuli mangu ya fia me ya ke. Nga foi o kou fai unga ia nga kou longoa ai fa walo e longo e su e ha se panga ngoa e makua sai ya kua ia uzamo. Peikai, wo kou fiu e su e kuskula fongo. Se I vanga nga kou ke fauangi kula fongo pelu. O nga fako amongi leo le mele. Mea nga leo ke fai a kua ile ya taua. E le o ia se raso sa walu I Samoa. Le uko whaafunga mai. Se I uma nga kilingi e se o kou. Le e le kilingi a whaasori kula fongo. E ave e se ai o kou. E uma lo kaimi pai Felicia. Awa e ke I loa le you are not worthy e ke koe reapply. You are not worthy to be there. Lenga oeris kakalenga. Yes. E o whaiak. Ora mafu angar nga le atau. Magai. Ele o ye se raso ma ke ya, ai lo sunga le atau au ya. My mom is here. Le u fa afka ya ngi usi like visa ye ka idua kausanga. E o mo ko kiaro ai nga o mo visa ka idua kausanga so au fie felo ai le singar ko kongo kar pase se sau ke ngi usi la ka felo ye. E le se ka ngaki. Ya wa e ke ra mu Samoa u ye le se me. Na lo nga au fa foi se vai nga a ko nga o ke fai ko woki feo ki mai ngai. Fai poi po mai ngai. La ka vai skaria la ka vai konga la ka vai fiki. Ai ole ale wingo la utala. E ko ke fiua ko ke faia. O umanga uskakia umanga le kele o le mea o le ngasulanga fai o isu enga ka waurai o le atua. O isu enga nga whaakongu mai e longo. Ai sau mai runga fia me fawalo ia le ka fao soro ngai mai va soro ngai fawalo. Ya. Le la wo mai ka fao ingai. Ma pe kari e. Au me ko faia. Ongia. Ai alu mengi. E kawa ko foi pi kurialo. Não feito. Kaka burburi ale so oro. Nga valaulia mai au skasi o uso. Ai que sira fia. Valaulia mai fa mai. Fasca koi puki masi ko ingo fa walo le ngai. Kulo wa fa sala o kala. Dia ro fingal. O te le tai o no o toeng valea I se tangata. Ngaru eli mai so ku nga mau Samoa. Ai sau whakarofa mai pei make pei mongi le alofa ma mongi le songi. Le la wa eli le wa stakle me wa le umanga eli ro ku nga mau. Le la wa fele le soro fa pegi mfefe wa I fa pegi. Ele alo lo fa so le ngai usila. Paul me ke wa fe kau I fe pasi ai. A o se koe ingalesi e koe karango e kanga kai mai mor kai. U fa sa. Ma I mau le taimi o suinga ke kele yo wa feruongo. Kipi ese le wola fa laka ma au funga mo wola. Tau ai o meia. A wo mo manga ma mai le. Kele o usu enga wo mo usu e la fo ila o keisi lai kongo. A wo ko usu enga cuz I need and I deserve to know. Ya ai fa nga enga. Wala la uru I la sunga por tawa. O ka mo mention na kulo ngo dunga wa e dis kang fa ko ngo longo susu ngo wa uma kisis ai po sa o nga mea nga va kwa fa penga ai po fa vaea o mea nga so su e manga mea
leanga ole o le kau ko fa mo ngai o mai le HRPP vai la pele se fa mai mau kai mila o me ngai fa pele o se me fo wa ko ngai au tai mo e ia manga su nga manga me e no fa ya tu le ya tu ana ta nga ka wo ninga makanga ngo leo e yai leo le ngai yai Yeah. a ngai ko ki ngongo kia o ngore pawanga piu se longo a piu sa kwa ye efo a piu sa kwa ye rua kwa mamonga risa la ko a rua kwa malea ka mo no men ngala ko ka nga fa sa o mea ai la ku ngai ya silent ai foi o kere para ai ka boku ko ngoa ai lisi te fame le mele o ka vai ko it's real talk iyo wa o ko mai ko fa kari fa pe ko ki sai nga wangi nga wa sai o ko pure nga riso fo Yesu nga wa ke ia wa kai kasi masu ere me ora le inkia Yeah. a wa le vango ko pure mai sai mai e ka kala fa ma ongi mala mi ko ngu ka wa ko me pio ko wo su ese me le wa fa tu la dala porta wa ai po sa o su nga fa ai po sa awang engalo pa perongia kele ai le kai minga fa ko i lalo ai kanga kaleanga se ko le wa vakula u Baro. tawa wa foi anga ko mau ha singa va engo se kula fongo extra data ko ya according inga ma va enga le fa va ya fa kai wa fa ma va le attorney general fa kai kele sua Helen thank you so much Mo lang ngadwen. fa kai lau ko ku fa kai lau ngadwenga fa kai wa fire mesao a fire te sila fear with too much pressure ai wo fainga kanga apa fa kaya firinga nga awar ko awa uma Yeah. alu e faila o elo ia ma faila o ofisa ma fight sa o isi au cases langa wa wa e o aku le vevela or porkiki ma le ele or porkiki wa ela ko ila io wa milo ai ma oi ko kongu mangi ma yeah kusa wa o mia Meat between the sandwich. yeah kusa wa ela ko wa o mia ko ai a o se kanga kalele Yeah. yes I believe so. Yeah. Fafikai, thank you for your service. Wai fo yo le afa ka penga e lako e fai ma attorney general. Yeah. Fai le me sa au. Simple as that. Loka mai kanga ka kaunga ka loka. Ava ku sa mo ka kaunga ava ku sa mo. Ai awar mai mau ku pele ku ko ki kaunga fai ai ki ngia leo le media. O lea exposinga ku nga mea se ma mea pi o ngai fai. Eoe. Elena. Mafuanga na le alena fai atu tarale o to uma e uma o kango ka ko sua fai o loanga o ko yang fai so nga winga ya kia. Ya o le ko nga maya background informations from inside outside. E o fo le a ka o fo mai mau ke o fo ngi ko nga fai la fai mo o ese. Fa toea. A mai so le o fo ke roi si o morianga na yai. Kau karai kiki aku le. Le ya tawa. O morianga nga la fai ha. Kau karai kiki aku le epa fa sausilia li mongi. Fa mawalunga I public works I public servants. O feangi morianga wo fa pe. Ni le pe ai sa ka ko fe mo liang. Oh my God. O morianga nga la yai. Fa mai wo o fa mawalunga I palmia. Ora ofisiri. O kongia ku. O kala ya le fei kai le atu. E fai aku kara sa o ko fa mai ke fa mau. A o se ku se palmia ku no bo. O se ku. Ta fio lai le mawalalo ma fa pongi sa inga wa ya yo ko mafufa. E unha sauce si o morianga don't be cheeky. Ya por ala se morianga o fai mo e walanga o le ke makua ile mfinga fa o le ala e u fa pe me o fia kam maku. Ne moria Godfather. E u fa
pia mai wa fa ngale ngor ka o fa ngale ko ka wa ve akule sole ai me na le wo tango ita wa tu le ngo lo sunga ngale a ioi fai fa le le to su enga mo to uma ka go fifo ila ia le ko pe engi mea fa popo ya kia ua me ser ma ko keisi le fa ngi wala nga vai pero o karango ai onda de o le ki le o ko me ia se amar ma ko keisi le atu ai pe makala honor fa msonga la ko condition na vi ai o ko fa sala ya le ka ke vai sia so no mai ka ka la fa ya la ko fa vai ta to ye e o tanga ta te taunsa wi fa sanga ya na me o le nga fa ia fa unga o le pe conditions o ia to turi loina o au mea uma e koe kuri loinga oi ia mea nga fai pe no foi atu o waru e se mai amaranga ai le ka o fia ai le fa soa o ke fa soa lenga o le la sa unge koe filises komsinga ia ka ko wo isi komsinga e makau i le kua ki nga fai aku se si fa corrupt ai le kai kai le atawa tawarunga le ta por kala mel 2 minute feilo inga ile so ale fionga ile pa le mia o Samoa ma le fionga ile au mamalu le malo masui o le fono sui tofia ma ia o se mea mua wa fatulanga mai le history o Samoa ia kwa feilo ile fa fetai tele ila u fionga ile malo asili ile fa fetai lenga na fa ma ite le fionga ile pa le mia se ava noa e awhiwhio whaatasi mai ai. Masa ia manga ia ngai ngei ku loa, ngei ka mali i o sui o le fongo o sui kofia. So le mali li uai si sui o le fongo o sui kofia, koe ki kia le lopo le a kongu se fau kuanga o ave ngai koi. Apore a fula ko mera fai. Ai whaafitai tele le tō wha, sila atu le atalea. Tau sila atu Samoa. Whai ngā mālo le lei. Whai ngā mālo le lei, good covenants. O le a se, pai, sa iri ko wha, pe ue vai u koe sa whai mai aso la. Kai mi o pāle mia ra maka awha. Ai aore mālo, maari e koa ma. Ia tui male li whano. Sisi latu. Ese le mata ngofi. Le anga o le fo a mata le tausanga e mo o mia, wha manu yanga mai. I le ao le malo ma sui e fono sui tofia po sui ao. Ia a nga i le tai o le malo. Le whakau kainga. Ai le mangai. Mea manino, mea mama, longo le leia. Tatou whaatali na nei, i se matua whainga mai tu le epor sau whainga. Iwa po la ika ilo yai mga iyo. E mau ki ngoe ngobe o menei sa te tau ano iai sila iai kurepa ora me wale nga ele mele ta si whainga lea lava si o eli au te whaia duai ele malama iai par mia lea malama ia lau le mali to o menei no nofo ai e le ai se kai mi mau o ke so ngalu ai o ke le so solia le falo le malo se vanga nga wa yengi mea wo mo mia peola peo malelenga peo malelenga ia no one way po paula na taimi Taimi au te alu ai ua pongi. Ia ma walu ai ua mai on tuaf mai on fa malu vantu le au le malo. Oh ia. Au le alu le malama. Ele kire alu se malama. E kire fo mi kire kaere kai mi kire ro wo le. Siedi. Tu singa ia ua namu whale tonu ai le amatango le tu sanga. La so sila fia la mere karo wala ngari. Kuso la so sila fia le mere karo wala kimi. Tala noanga ia e fasori tu la fono. Il lalo fa vai. Il lalo ai o fa vai.
e le te tau wai o na whia ni tali noa ngā wha penei. Ai mai se o la ko kumu o malo. Ai mai se a o la dou o wha tumutumunga leanga e te tau no iai. E te tau ai fōi o na o sa whai ai mo meo whainga malo le lei. O si muri a ku le. Na me la sa mo ai mai au se sioi. Na sa mo ai mai e ke au. O la ula ai wa tau fa seva oi. O la ula ai pe wa fa o mamalu. Ia. Te lula na e fa ina mai le palota. Wa te le ai na le to tau lia me fa. Le ya o ke le aru no se me wa la si mo ya o nga wa le fa me mo. Mana tua foi o le pātele nā o le tātio. Ma foi la le na se fe mai mo o le Harmony Agreement. Se o ke pise nga. Kilo me la na le o te vai tuai. E awai te taulanga langa meo ala. Le anga i tele le namu o i lea. Le ale mele ia i namu. Ngam. Wa kia fiku. Wala vai kala mele nei vanga fiafi. Awana ngalo nei tatou fasilanga ua toe mo tou i mele pone au se talia ua toe back i le aso a taiao ia le toe ina o Mr. Falai maana matulanga le o nanga le cheve. Kai mi le bao sila ba Oscar. Te mi nei lai lunga le ea. Lai lunga le ea le toe ina lai sa meme lunga le ea le toe. Lai maka. Ia. Tau no uno le tomalo aso a taiao toe back o tau mele pone i le tautua ma sani ai. We are back in business as a sumar wha and worry raso taiao. Ia, i o tau wha alau i loa ma o tau no whanga o marketi i o festival so masani ai o tau. Ia, toe back o tau le aso a taiao wha aftai tele i le whaatanga ina mai o Mr. Falai. Po Dr. Cook. Ia, e share lana taleni ma mātou i self au kilani nei. Ia, pau nao nei tātou whaasilanga. Ia, yes, pau ngā. Ka hor whare mo. Ar mea i o au morianga, don't be Asia te pala ia tau a tātou whenua i la so te au. Tau wha soifua.